tana api le tō lau apinga I maunga nui o le mala lea na o lātou mōli mawina. I le haafia ai o ia whaitu I se ele solo tele. E pe ona wha mawina ai le matua I whaaleanga ina ai o whale mata avale I tu ai ngō le caravan I le palapala. Whamawina le toa tele o tangata lo tau sa ilia e au fiai mani whana witi masalo mia o lo tanu mia I lalo le palapala. I whamatalanga I awala o whaasalalaunga le leiti o whaavau malo o New Zealand na afia lea no whanga le Beachside Holiday Park po le awhatonu leo o le tu lai wa le tae au o le aso tofi whaalanga inai le tele o mea tō tino. Li potia mai le ngāle lue ai au nanga o whaalavlawe tutupu whaafua sei e au fia ai le Urban Search and Rescue le pō atoa e sa ili malawea I mai I lātou o lo le luloa mai. Ma ono ia fōlinga wa aia matulanga pangātia o wheta ia I maa fianga o lea whaalavlawe whanātura o lea o whailoa ai le matau ma le whewhe tele o se tau se turisi o se tangata no kanata I tūlanga na ia mōli mawina ai mese lava le toititi a fia ai masiona a inga. I se whaatala noanga le minsta o whaalavlawe tupu whaafua sei Emergency Management ia Mark Mitchell matusi tala na ia whaamanino ai e iai se teine I titi o lo o awhia I tangata lo sa ilia nei. E le o mai loa le lei le numero tangata lo tau sa ilia ai o lo o iai le tartanunga leo e le to tele atu marito se fulu. Whamawina le tele o helikopa o fisosoni atu le nei ngā luenga whita. Ai ise mata upu mai I le nei whaalavlawe whaanatura o le na li potia mai I whaitu o Welcome Bay. Le mawai ni tino maliliu o ni tangata se tō lua. E tasi se tangata na avatu le whale mai mō manu anga tunga ma o whamawina le tele o whale na whaaleanga ina. Whaalia le tuina atu o ia tino maliliu I le ofisa o pule maliu po le coroner. Ai se tala lata mai I lea mata upu wa whaamaunia mai o tangata wa maliliu o se tua atina matua masiona alo. A o tali ato le toa tele o sui o whaalawalawe tutupu whaafua sei I a fianga whaanatura. E le o malo loa I lava le li potia mai. Le tali atu wai o nisi o ilato I mata upu wa afia iso I fua maola o tangata I totono au kilani. E pei ona li potia mai ai le maliu o se ave pasika po se motorcyclist I no ua feto ai ma se loli la poa. I whamtalanga mai leo po le kuwata te aile se funmaltasi le po na o lato mau aile sawa tele o le alo le pasika e anga I atu le tu saute o le motorway latane I o tara. Ta ue Superintendent Shannon Gray na tau mawhai atu leo e ala I le whai o whaailoilo I le ave pasika ina ia tu peitai ele I tu e peise I wa atili ai le sawa o le alo le pasika ai whaamatala I le I leva o na tupu le atu langa eva ai atu loe leo se ave loli o lo o talo ma tau mawhai e ta aufi I la tau talu ai wa feto ai se tangata malana pasika I lana loli ma o lena maa watu ai loe leo o le pasika lea na o lātou tuli loa ina. Whamawina e whai lava sina tu ngā o manu anga o lea li av pasika ma o lea na maliwa I lava o ia le nofuanga na tū lai ai lea whaalawe. Na tāpunia a wala anga I atu I tū saute I le highway tasi a o whaasolo I loilonga ma na whaato atatala lava I le tū lai lima I le taia o le asfaraile. O lo o talia pea su e ngā leo ma le whailoa mai ai o le suafo o le ua fia. Mai tala muli ua o mai ni whaamtalanga le tu uai I lungo le maketi. O le whaatau ese atu wai o le whaatangata I longa a le sa avea masui o le All Blacks. Whaapea le manu Samoa le afionga ia la au li Sir Michael Jones. O le nei whaatangata o se whaaloalo na whaatino mo lea tamali I le tau sangalua fese fulmaritasi e pati ai ana tau mawhainga ai maise o lana ulua isikoa I le ipole lalalangi le tau sangatasi I vavalufito I le taalonga ma le awa Italia. O le nei whaatangata e whaapea na fausiei na se apawe mea ma e whaatesi ma le 2 mita lona umi ma e 3 mita lona mawalonga. Ma lona tawe o atu lava le tolu se lau tolu se furuafe na whaatino ai. Whamawina I reporti mai le New Zealand Herald o le CBL Insurance tawala mai le Gordon Brothers o nisi o tangata popoto I aseta. Leo no lato tu ina atu lea aseta tawa I lungo le maketi. Ai o le vaenga o lo popole ai sui o le Eden Park o le ave ese ai o lea whaatangata mai le nofuanga. Peitai o lea ua fautuaina le ofisa sila le Eden Park mo so tasi lava e fuafua e whaatawina le aseta ina ia whaatu mawina pele iai o le whaatangata I totono Eden Park. O se aseta o lo avea mapine whaamau
A o se tala whaasolo pito o le taalonga laka pi I to tonu o le atu nuu. Tato talafona wa tu wha te sia mo le nei tu lao le aso wha whetai wha whonga mai manu ia tele le alo atu le whai ungo le nei vei aso so wha seifua. Ua na o le radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso.
Fetilo fai solo, wale tawai lo na loto. So sauia, o le vai no lea e te tau mawhaina. Papu mai le pauno, le whaamalu lea ua e raina. Ia whaamali e ina, pau o se mea ua o mawaina. Whaalano mai, i lo utau au e te mapua. Langona le fia ai, se fulu se nese I whaalawai. A o se ato whalu, pela vai o se papa mafu. Amu ia la sano, wa file mulo na masano sano. Se ia lo famai, Uola wale mawhai Eu so e sauia O le vai nurea e te tau mawhaina Kapu mai le pauno Le whaamalu rea ma e raina Ia whaamali e ina Pau o se mea ua o mawaina Whaalangolamo mai I lo utau au e te mapua Ea, talofa lava le pa ia mawalunga o le whaafonga tapuai ai maise fo I o le sila mai moa. Samoa le atunu pele I Aukilani New Zealand nei ma so se tafo le lalulangi o lo mawhai o na o atu iai ave malu losi o le tautua le siufonga o Samoa le radio Samoa se fulu lima I vatolu a mo I Aukilani nei ia a o le FM 106.1 le nai Samoa o lo o whaafonga mai ai ia le atunu atoa Fatalofa ma le nganga whaalualo ma le nganga fifia ma le nganga whaaftai ua toe whaia fo'i le atua le vavenga le tae au nei ua mauailo soifua ma le ola ma le malosi o le I ataua sa vea le ua tātou toe whailoa I ai ma lau lua whasila whai I luma le nu ua le o tua le nu luma fo'i o le atua ai ele o se whaalave lave o le usui o le fono ia po le tu ua fo'i o le malo
ia a o le anga le leile na o le tua ua mawhai o na tātou whailua iai i le nei fo i a wauli o le aso e tawalunga iai tiute ma faiva o Samoa asfarile aso tolu se fulu o le masino Januari to e lua lava aso to le aso a taiao ia tātou wha mawai atu fo i lea e le masino Januari ia ona tuai lole o le tausanga aso mua i le aso sa ta fefe le anga le leo le tua malona alofa fasoa ua mawhai o na tātou toe whailoa iai ia ai le ngata fo i la i le na ia o le avanoa le lei e mawhai ai o na fasoa ia le tautua ma le au nanga le tātou tano whaonga ina o le tātou lavanga ngana ia kako whenga ngui fo i kako ka alo e se teimi o papai ai le mea le na o le ulangia e le tō tele o le au vale ia whamai nei o le ngangu a le fionga le li pale mia ia o le lava ko pa e mo mai ai le o nge wa vai le ngangu o le pale mia $32 million 250,000 that's the worth of o le ngangu o le pale mia ta ua tele ele mafaiona se le mea le na a le lau matua whaalili ia o tau sisila fola le ngangu lauli o le ngangu fo le ngā lauli le lo sui mai whainga whawae o fono a komiti o i tu malo le ngangu fo le ngā lauli malona mawhau lea ua mawhai ai o na sui a toa nā mea mea ua matua le mali lie ia tangata au i o lea whaau le tātou whaatalofa ia ma le whaamalofa ma le whaafeiloa i le atunu o whaalofa ma whaatalofa ia te oe i le swafa manu malo le tau tōli i whaolo Iesu Kiriso ia mana mea lofa mo i tātou uma se wawa ai atu apo le ali mele ia ale leila walele ia le nala ia ia ele ngati le na le tafa tolu le tātou vandu nofo ia a wasa momo na tūlanga whalupe o pa ia mamamalu whale malo o pa ia fo i mamamalu whale anga nuu ia ai mawalunga se vi inga le tua e momoli e ana au na pa ia i whata whaitaulanga e fia o loo whanono manu wai le pa ia mawalunga o le au whainga ruenga le pai sina o le tala le lei feoi o le langi ia ma au na totofi le tua o le lau te wawa eto le ali le mele your mic is muted while you are at backstage ia so le ia wanti la le aila nala wa se a koe la ma le mea Nā, patalofa te bamtina matutu o le atunu, tu asinsina, alon le soifu amnuia, whaftai fo i te talo, lau tō tāpua inga le leoa, i maota malawa, i apo whea lava o lo tau si ai te mamtina matutu o le atunu, whatalofa i a te oe, malwha moe, ia lo manuia fo i lau tāpua inga ne yaso, ia, ere ngata le nā, nese o asia i tātou le nei fo i vai teimi o le tausanga whatalo whatu alo le malanga manuia ia whapea fo i lautou lātou le taima le lātou i le ala ia a whio mai ai au ki lani mani usira ke li le ngale whai ei au ki whinga ma e vai le lau whau malu e wawa ai a kulisi au lia makalangoanga po whakusale o le kou kei ngei au ai fa mai la tala si o cousin e sa ole ma faku alale umi den ko mai le pemika mai se le o manga extend le mea au faku ele na tonu lavala usi tai ile tu la fono femalanga inga ai loa walata na expire au lai ai na yaso au lo fia eva per fo i ma fa umi ele tafong ya na ola ya le file extension ia le nā tāua lausu stai ma ana tausi le tu la fono ina ia le ngata na whaamlia ina o lou ta whao ma lou ta ngata
family ina le tula fono a New Zealand fa pena foi ona manui ai isi tangata o le tatou tunu maloutou ai ngo lai fo malanga mai foi ila lumana o ela lela overstay ai nei ea wa e tapunia matoa i le avanoa o le tangata o lai fia malanga mai ta uala le na o le tatou tele no mo le fasoa i le usta i o le tula fono ia ona o mai le fatalo failunga le tatou apia folinga our Facebook page ia fapia fo le tatou YouTube channel fatalo fatu wo mapaanga o so matua fafine ia fapia fo ia i la tau o lo mai moa mamau mai futa mai atunu ue fio le lalulangi fatalo fatu malo le soifo mria po fe lava le tafa o lo e eva mai ai ia o falofa ia te oe male nau ta inga ia o le na fo i wanga ngai fo to faiva po o tula lata fo i e mai ai ia tiute sa fenga iai ina ua nganga e moso e le lai le taiau ia ai ala usuloa ia Samoa ai ala seu fo i le atunu o faiva o le ngata i fale o faiva fo i o le matetea ia mese o faiva o le tua sivi ma le tua vau ma lo le ngalulue share tatou por kalabe tu fatu yo tatou uso mo tu fafina wal metaua o se mata upu tatou talanoa ia taua tele le malama yo tangata e te malama lo ia ona faa upenga ina lo leo oe e mawhai ai ona whaia whai unga lelei information and knowledge is power and that power empowers you to make good decisions, sensible decisions. Whai unga te tau wele ngata mo oe, ai manui ai fo I maisi tangata. O lo lea lo lato lipo ina mai ai le li o lea o lo ainga ma tangata ya lo whai ate. Oe ma tangata te alofa fo I ai. Fatalofa la I le uso ia tamata noa, talofa lava ba lolo so I fua bia o le sunga ia sinapi fia ui. Pamai, talofa Al Harrington o matou le matamata tui fia. I mangele, good to have some local people tuning in and watching our show today. Tangola ia le tufa ta porkalame, press the like button, peka me samale mkwa smash the like button. And then subscribe or share a program or leave me a comment. I always enjoy reading your comments. O tō whina tustusia, e te loi fo I mamala malama I ringa o lesi tangata, po le ale mea o I le loto o I lea, lele. E o avo I lea palau vale ma lau whai upusa, o mai lunga. O mai lunga lea se mea lau tau fia, o tō, o le sunga ia sueina matau tia talo falavali ba lo le soifo mri tangata I te vavai atu o lo mai mo mai ina in North Carolina, South Carolina o le tamaita I Rosemary Oloanga talo falava to all our families who live and reside, work and visiting North Carolina and all the other states of the Big USA, fatalo fatu ia te utou, ia ma whamanuia toi lua aso I te toi whamanuia li tausanga fōkuai lo marimea. Ia, fatalo fatu tatu aingana, Rosemary, oloanga mai I North Carolina. O Sina Leo, talo falava Sina Leo, Franco Sila La E, talo fa uso, valo le soi fōmanuia. Fatalo fatu ia vauwai fia talo flava maruia le weekend I le aso taeao ia whapea fōi ia le tamaitai o Lucy la fai Lucy talo flava o Loretta manu toifo ia tai manga ia fōi ngō Loretta la tau le fai tausanga papali I whanga io talo for brother alo le saifo maruia moe o lo manuia oe masio ainga ia male ainga fo I walau te lo la ua o lo I Australia ia le sunga tau sanga ia lo le on sai fo I ngā ruenga
Oi le si leo baba ya tuai. O pesa, talofa pesa, malolo se fumbia. Myra Eddie Pereira, Talfalava, watching you from Brisbane, Australia, in Queensland. Yeah, my lord, my tufaltato por calambe aluda solene. Yeah, o a fo io o lau to swafa ele fa pela ole le banatu atu. Ai o te fa te tele ya te o to uma. O loo anga I mai lunga le tātou porkalame, ma tufa le tātou porkalame. Ila ia malama lama le leitangata I mata upu o loo tātou talanoa. Iai, ila taimi le nei, whaatalofa atu I le whaafonga anga Samoa. Ila ala leo o le siufonga Radio Samoa I Aukilani, ai o le FM 106. Tasi o ono, tesi maletasi. 106 FM .1 I Samoa. Le atunu uato le nare ua so'o ai le atu laulau. O lo whaafongafonga mai le motu tele I sala whai. O le peninsula I asau, whapena fo I o I whale alupo. Ua so'o ato. Ioi. E le whabo tasi o ono tesi male tasi FM 106.1. E o I le ainga le taima le whale manono. Lama kua seki kweli au levana I tātou tamalai monitoa ma whanangolongo mai ina. E o ile atu wale pata atoa le matamatangi ia whapefo ile atu whangaloa. Ia malewa au fonti. E la pitonu o tuila manu ole na ua maua mai le mea fiti uta, fiti tai, o ta u, o I nuuli. E le malai pai uli. Pai lei, pai uli, tafuna. I ai o leone. Ese le matau. Tia fatalo fatu o tatu ainga. Uso motu whawhine, wo mai masani. Ia, o lo alala ma papa au tuile manua. Ia, o lo tautu ai fo ile malo. Ia, manisi o lo o atu e tafau. Ia, malau mai le aisa ile tatu o tunu. Sali, tiso ia si. Kwa koule alo lofa tele I whanau le tunu. Ia le ngatele nao. Le mele aisa. It will cause mental illness and mental instability. Ioi. Ele se le talana na. E autai le mawhau le tangata. Ma le iloa ai whaia whai unga le. Na o mea se ma mea leanga. E tutupu mai ai. Whaalawe lave, ia whapena fo I le solingo le tula fono. Ai la le soifua malolo ina o tangata. Ona ua whaataua ina, le meo le tupe maua vave, I le whaaleanga ina o le ulu o le tangata. So you see, e matau tia onga, o le aisa na koti mawhala au whaasai. Fatalo fatu I le pule fou, o le pule sili fou I lea, o le tātou hotel matautia ale malo, o se aseta ale malo. Le ua tofi I le fionga I ato, to o le ava Mark Went, o ia fou I le na o le pule sili. Manatua, o le la lea o le Aggie Gray's Hotel, po le Aggie Gray's Sheraton Hotel. Lea la, ua tofia iai le li pule le sunga ya to le ava Mark Went ele ngata fo I le na ua avea o se metotino ma se aseta ua fata wina ma va aio I lalo le vainga ale nupifa nyoe wale kele o kupenga I kalafu ule mfainga kongi ala kulo mal nupifa se I mailoa ai to so tu I lau tama o to o le ava Mark Went. Ja, e se taimi fai fo se tala ma le fionga le li pule. Ja, e mai se fo I o lona to mai ua whatautai ai ia lea fo I whale tali malo. It is good for tourism and the hospitality industry in Samoa and actually be owned by the government of Samoa. Under the leadership of the National Provident Fund, le nupi fa a Samoa.
e le nā tele i o talama na ia ma talama lie fo i o le nei aso awa o le o te wawa i atu oka matua i pātutu i le hole na o a pito pisanga i sale longa i le motutele i sa la fai ua ulu whao iai pule ono komiti whafoe o fono whawai ai tu malo le tā ua le nā o le ulanga le ulaila wari ile le amata mai atu la epa ma lana media ula ile ngangu ala auli ula ile taimi ua whaiai le wha mai senga ma alofa anga ma mo onga le lei ala auli i tangata Israelum tangata Mosalemi lea na maliliu ina ua tawhana ina ese ta malo ma sona atali i Bondi Beach i Sydney, Australia Ia la le mea kou ke vevesi e fua le nāmea. E pule la uli, pule le malo, ia mantua foi. E tupu le whalu, level nao. O malanga mai, ia le li pānamia, si ngase mai. So, the timing is nothing. It is up to the Prime Minister at whatever time and whatever stage that he wishes to express his sincere apology to the people of Israel. It's up to him. It's his time and it's his own space, his own sacred space. Olona lava va pa ia ma le va le lei le nā. E pule ai na ia. O tau se sila fo i mea Helen Clark le na whaia i tātou. Ia ma le tele o mea leanga New Zealand na whaia i tātou. Tolus full fast full dawn raid. Ma le tipoti soli tu la fono mass illegal deportation of the Polynesian and the Pacific community from New Zealand. Aya. Na upua na whaleo ai ia lea nganga fo lele whaamaulalo o le tamaita i o Helen Clark. Alena to e watu nei lava le tamaita i o Jacinta Ardern. Whafafonga lele i meo whateita inga le nā. E auai, tasi ala wa aima le tilo tilo. O le tausa i linga lava, o sina ma seila i titi whapene. E tau ma whai e sasai whala poa i le pū o le mea. Tu lau sa mua le whafafonga. E tau su e ai lava se mea e whaaleanga i le palemia. Malana tau mawhainga. Ua matua loto le ngata li i le sunga lauli al mari. Toa masalo. Ona e fiu tau ai maa. I le fionga le li pale mia filifilia. Ai toa lava. Le tai. Wa mau le toa vai i le fionga i le tamao le. Tunu. O tau umala. I le ori i matua. O tau tamao lea. E o foi atu le epa ia o lou tamal na o tal sa o tal na tau te le fia tamal awai tau te mumusu wai o kala ia makua le maule le ia ile no fola wali ia because it is true the jealousy is amazing. Because why? You know the answer why. Because they are not the Prime Minister. They are not the government of the day. Wai loa ba mawatu imata. Ne toi fia tofo ile tofi pare mia ma toi fia le whainga malo. Sorry wefa, your time is over. O mai ia tātou wō, e la lango i le malo. Ta whewhe, pēano sesi te tai o whape mai loa, mai, kou pisa kele, kou le, nei loa po where me ele tua oi, e mapua ina, ai si i tau mawhai atu o na tala le ta ui ale malo, se i fofola lo na whala, ai tauta ia e malau sa faiva o le malo.
lele la aluaku. Tolu se fulu ma le 2 miliona, 2,5 wafe. Aia, ko so o atu malesi pomu le malo. Ele na o le tapenanga o le toi fo i a onga, o le whanau. Ai ua manuia ato ai, mai le tangata matua se i o lava i le pepe whanau tai au. Ai tufu le vai aso le mea. La ua whaatino mga ioi i a whono whawai. Whao ngā le lisi o le lola palota. O la tau wha maunga mai le Statistics Department. Ni matanga ruenga o whainu mera ma wha maunga. Io oka. Ai ale mea lea. Ua tapol apa i le wha manianga le malo. Wha pasene lele o le atufa i le aso lua. O le masino Februari pa u le aso ngafua o le vai aso fau. Wha pasene le nupi wha. Efia, wha se fulma le 3 miliona. Valu se lau wafe tala. Yeah, NPF and its dividend, 4%, which is equivalent to 43,000,000.8. Another extra 800,000 to be distributed and available next Monday, the 2nd of February, 2026. Sole ka fefe. Ai longa isi si tau na toi tau tala ma vava mai le ngutu. E te tau na ngu loa. Ai o e whaatalitali le muruia. Masapo, matufi tau whao le manai le asau o lona wingala. Okay. 32 plus 43. Toi titi lava. Valu. Ia maua atoro. Toi titi a se lau miliona. Iva se fulu montupu miliona lea o le atufa. O lea la se si tala e tue whailunga me. Na whai e tue le pani me whapea. Na whai e le chapipi na whai whapea. Ngata lava le teimi fo i lele na tufai fo i le tupe le tai limas futa lai whai e tātou IDs. Ioi, le ana tufa ai le mutingi o le la mai lo le li tangata. Mea le tau whaavalea. Ma le tufa ina ia whaalata ai tangata. Whai mai o le ID, ale lo le whaalata ina watula lata le whainga palota. Lau tele le tanu. So there you go, Samoa. Le atunu pele. Ioi. Tufi whaamunuanga le nā. Tufi tau whao le whaamunuanga. Sei vava ai i le mea ua tulai mai. Ai o le tau pule lea. E o e whono i petesa. Ma tau mawhai e sa ili. Se awala. E si i ai le taua i le malo. O le mea nai tau le treason. Lai lo le uma e la wali ilai o la treasonist e le to e masa le toto Samoa e fai ai se mea valea whapea ai loa matilo tilo fia uma o tau fōringa ma o tau tangata o tau i lo tau mauta ma le lawa whaatalitali mai masiaki au tau account details mea nai sidi o na taua ia mauti noa o le account sa o lea o lou suafa sa o lea malau entitlement sa o lea e luatu ai lau tupe lei lalo lei lungatu te lau 5 se lau 1 ai le whaamanuianga le atua ua te tala ma fofola mai mo le atunu talo fai nai te mama tina matutua le a ta ina atua i fua le lau o tau whaafonga mai Samoa a mai se o tau tua asina sina o le atunu mai se foi o tau o lo o 5 vai le o tau whaafonga what a time what a coincidence o le tufa tupe ale malo a le la o lo foi la o foi le e tau pule se solo tite e poni me fa pena le mama lue o le atunu o te tu o lalo atu ia te o tau.
Awole mai maua taimi ma pa'u o tau a ao tau te sava vali ai le butingi tingi o le la ma le maa ma ai o le tā ma le vevela o le kā. Ioi. Sefe le malosi e tali ai le fala le nale o le malo ua fofola atu ma ua fofola atu whapedei lima o la uli ma le whainga malo. E leo ngi moko me ia vak. E leo ngi moko. O lea, fofola a ao le malo i ona tangata. Ioi. Elna tona whai. Update your details, your account details, your banking system. Ai ora mai mau fole teimi e toi ai o atala i o toi whai. O tala e whaolo a tau ai le ngona o tangata. Whalongo mai lo watunu pele. Ioe. Nanga le tā ua lea o le momori o le sāwali ai mese o tau le mambalu o le atunu o lo whaafonga mai i lunga o le whamo tasi o ono tesi ma le tasi i a pia tumua ma le motutele sa la whai. Le ainga le tai le vaaro whono ti. Ma le atu whangaloa. Atua o le whauono. O au mai umatei o atua. Ioe, whanongolongo le leile mele now. Don't waste your time. And I'm telling you that. Ioe, o la utu ua lalo le na. Mai o lau sao fo i le na Samoa. E te loai whailau whaiunga o whea. O le asana whai iai. Ua lava lea. Tato woe tufi tau whao le manai. Ma le anga le lei mai. O le malo. Ma le fionga le palemia. Ma lana kapeneta. Ma lana whainga malo. Ioe. Don't miss out. Whalongo longo le lei mai. Ma ia tu lei. Ma momori atu le nā sāwali. I le atu lau lawa vai. Nau le se fulu whaa. Se fulu whaa lawa ia. I tu malo nale. A o le ala la se sila ale atu nuu malalangi. I le tai au nei. I le hall. O le a pizza o pisanga. I sa le longa. Oka. Sau soli le atu nuu. Le malai lea sa whaatino ai le sa vali whapea foi le telo fontanga le road show lea o toi foi mai la uri iai foi mai la uri ele o se te fono foi mai la uri o le tai filifilia ele atunu filifilia foi ele tu malo whaasale anga numero tas Lea wata oto i le tā watele o le sā vali ana le la. Ma whata oto mai ai le ta iala o whainga whawai fau. La le bere pisai la uri. Why are you screaming mad and crazy? The rhetoric and the ranting continues because why? You're just so mad and crazy, angry. Feita. Nora mea ia feita ngata pēo ina feita, ma tō tamai. E tū le fe ma manatu ini awala. E tau i masui ai ma whao o aini mea ti ngā, i le malo. E whatau te e ai le malo. Aia, tō te whatau te e, ma awele tō sāwali, i tangata e langolango ina o tō. Ona le maua le tangata le whaamanuianga. Ia, whaamua mua ia tangata o le tumalo. Alo lo ia i tangata o le tumalo. La ola sa vali. Ao ia oe tali tupe. La oe sa vali e sol te. Oe tau whai nisi vanga. Vai o tō. Nisi o tau ta mamti nā mātutua ne ta loka toi foi ma o tau. I nā meo solo te ma whaatupu whaalewe lave. E leo whaali ai se ai a ta tau o se tangata le lea mea. Aro whaali ai lo tau te. Lo tau whau malo, ma le whau malo, fau malo, ma le whau i mea le tau le whaia. Ia ulu mo tā whalau le leo la vea le nei. Nei a tau sa vea.
Yo tātou a inga oma lo whaafonga mai pure ono se la whai matumua. Lo tātou a inga le tai ma le wa o fonti le whale manono. Whaafonga mai. Yo. Se o a ingai manai o nu umafio anga o nai o matua o ngafa. Na tō te leo tau a leo te whai atu ai nei. Tō te leo loa o i e loa i e tu lepa. Wa uma le malosi o lana upu. Wa uma. Yo, whai se me file mua i le atu nu. Tali malu hia le ngase o malolo. Yo. Mea tā ua le nā. Wā. Tātou te tutu e mo moli le sāwali ma le tō whā le malo. Tu le whaolo a taua. Tu le tutu afi. E whapena o na maua ai e te ngata. A mionga le angari a lele. E ma ai lona mua ulu. E whetu iai ai whai a o apoa. E la kui mai la kui a kui. Don't waste your time. Take my advice and go and enjoy the fruits and the labor of government. It will be dispersed to everyone, from the elders to the new baby born that will be born tomorrow. Nang tasia atoa. Lata il se lau miliona, fast full tolu miliona. Lea le atufa le lupi fa, ma le tolu sful ma le lua miliona, lea le atufa le malo. Lua se lau lima sful wafi. O fea lala a fai ai, le faa fia ulu malo, le mea lea. Awa ne misia, ne wha marianga le la sa bolo wha fonga mai o tau o sili anga o nuu mafio anga mai tu malo ai me se i tu malo i sfumba le wha diana mawai whai pule o le HRPP yoi te au ngani atu i atu tau le pulenga mamalu ali ima whai pule o tau sila i ai o lau tau pule, ma lau tau wha, ma lau tau wha la inga, ma le uta i a tau. Se mea sa ula i tu lepa. Na ula i ai. Wha whiwhi atua au tau e tu lepa ma whaia. Lea fo ina whai mai nei wa umana tu i tono le tu la fono lau tau ai a te tau. To tele ai. E amana ia o tau, arelo, le ai ma se mena tu o te tau, sa o tau whaafonga leina o laua a toa. The individual right is still there. The communal right was never there. Pepelo, mori tala pepelo ma whai upu. Le la o tau sila ne iai. Upu iana talafo. Mana o lole malo le mea avelo au alava ni tofo se si o tau ile malo si le pulenga o tu le pa male chapipi o upuana tu le pa fai wa leva na la tu so sofo le tofa ali ima foi pule o tu malo fa pena ino a feita fo se pule no e kasi al kala ko so ba se sko pule o e fa ke al nga pule no o to va ba ai lai e au mai ele no male tu malo ia o la tu finangalo so sofa. Talepe, matalepe, alela watu wa ine ya laudi. Fema yele pule mai se malo mai sa. Ai alale mena ya faya. Ole mea tonu lava leana ya faya. Now he has the opportunity to taste his own medicine. Yo, le uto tofa yai. Ilana lava cool aid sa palu. You know, give it up. Give it up. Fai se tō whale lei.
fai se tō whā le lei ma se wha tō whāla inga le lei o tō ia o lo o iai o lo o li o ina le tō ina whautua hia le tō ina au whātasi o tō e te le le tō whai numera o whai pule fōu ia no mai nei te tonu o le tae au mata u tia lea pe au tō whaia se suinga iai ia na u tō tu whau ale tō ina ia tu lepa e pule ai le teime wha mawai ai ai wha pēnā i lava ona pa u māua lalo le wa ainga lau tele o tangata i le wha vai ma mea le lei sa tutu ai le pati o le hero pipi ina ua whaato a mata o le whau. Aia. Tu ule awa noa i nisi te ngata e o mai e teitai. O nei loa i lea. A whai fo i tu u seisi tu. E te tau ana e fia tu lepa. Ai sea. O le tama le malana apa fafano, malana solo fafano, sa ta pena mai I lo vai tau. This is the time for you to be really, really proud of Lauli, despite whatever the difference is. And say to yourself, I did it. Ioi, ta uta pena ina, leo langa whaate tai o le tama lea. E uina iai ese senga, I o mātali tonunga, fa upu fai o malo. Ese ana policies, ese fo I au policies. But at the same time, you should be grateful and be pleased and at least say to yourself, I had a contribution in preparing this leader, now the Prime Minister of Samoa. Alea, te lo fifia. O le tama sa e tā pena. Sa e tā pena fo I fia me, le fionga le sa whapito. Sa i eilu a au I te tonu o li o uma nei. E ta pena ai le loto I fale, ma le tae au o I la tau nei wa te tai. O la sa na whai lava laifea, o la e toe, tū ma te te I e sa e fesosoani ai. E fau ai ma popo wai lo lātou tai ao o lea ua vea ma tei tai o lo sao le nātou le epa o lau whanau lea pe ao o ina tuu se mea sao. These are your children. Lauli is your son. He is your younger brother. The Saufapito is your sister or your daughter as well. You had a hand in there in preparing her to become the first ever female Prime Minister of Samoa. Why don't you take credits and be grateful for those achievements and the outcomes that these are the two leaders that you help prepared and shaped their future. Pa e malia. Ultimatua I o uofo. Awa. O se si chapter 9, tauna tusi o lau tusi. Ai, wale tusi ai, le chapter lena ufai atu ai, the rise and the tito fall of Tulip. Awa tauna fai ule mea lena. A le mea, lela o vatua. Le chapter tauna toi tusi. O lea. O le tāpena ina o teitai. Mo a tai au. Aile ole the rise and fall and tito of Tulip. Let's not end it in that sour note. Let's end it with a success story. Se tala matango fie, tawa lunga iai. Nema ta upu muri muri o lau tusi lena. The rise and rise. And the final chapter of your book and your biography.
Now, wouldn't you agree with me? Yeah, for my o lau papa, whatalu lau papa o lo mai mo mai i Alaska, talo whai malo sui fumanuia o tau mai Anchorage, ia whatalo whatu ia rei hatau savea ia te oi, whatalo whatu te mamatua au mua ave, ia maletina ia au auna mal whanau, ngā lo le ngā lua ni aso, le tina ia le lofi i nai Tennessee, ia male uso fo ia peti, ngā lo fia lava le nganga e wheilua ia to fo i le aso na nafi wa loa aso, ia fo le tausanga fau, ia ma fuanga alualu mamau, mo ngō tātou ahinga, nei vai temi le tausanga, le lofi, le tina matua i Tennessee, ia, aftai fo i le anga le lei mai, ia, ma le whao ngai na peo le tātou vai o le ola, ua maua i le malosi o le tina. Au tō whafonga Samoa mau tō sila i le mata upu. O le liu wina o se mea e le i mawhau i ai. Po o se mea fo i sama natu whatau waa i ai. E avea o se talawhiwhia. Turning a negative enforcement into a positive reinforcement. Mea na. Ai taita, le to ina on whapea i fula ia leilo na lotu. Ia o ai o lea. O e na o tāpena ina. O la u whanau, o lo uso lai titi, o lo tua fine lai titi, o lo watalii, ma lo ua fine. Ia whatalo whatu ia Jason. Talava Jason, whamai o ina i Aidan Wonderland Farms, ia ai o ai se fato angolo ngalu ai. Talo fa le so ia pasa, talo fa fo il to mai Ruby Lewis. Ia fa pe fo ia tausanga ma lo lava le ngalu ile nei fo yaso po fe lava ia le no fanga olo e mai mo mai ai. O Michael Tualunga, talo fa lava a pe fo ia le tamaita'i o ia polosunga fo ia vau vai tia alo faftai tufo le polokalame nei mwhai fo ona malamalamba ia i o tātou tangata o mai la u tala na nei i le tā ua tele o le fono le ana fai i le apita o pisanga i sa le longa mātango fie le launga fo i ma le saunoanga le tulenga i le fionga le li pānamia lana tu o lalo i le mata upu le lava o lo o lalanga mai pea ma tutu ai le afi i le fai mai o lo waso sofa le malo la auli ma le sunga la auli i a tūlanga mawalunga o le tau whāma le whaututanga ali i ma fai pule o i tu malo ma nino ia o le folosanga le fionga le li palemia sa autou wafio mai whasale angalo na lua tātou wheloai. O le mea mua e le apalai le tau sui whaipule. O le upo le whamsinonga o le iungai o le whamsinonga le nā. E le inga o ia e mangele fia ui se tupe. Ai o le se o le taimi na ia whao ngā i le tupe. Fōringa mai ai. Wa solia le mea ta o le whatosina. It is the timing, but there was no criminal activity or misappropriation of funds. O le mea le na tupu ya mange le whalongo le maitalinga. It was not a crime. It was not a misappropriation or misappropriation of money, but it was the redirection of money. O le mea na alua tu le tupe tau na alui ai toi mi milo a vane wha umai whale o le tu malo. Mea le na ta o le redirection. Ai leise ngā hoi leise soli tu la fono. A o le wha amsinonga o le tu la fono lava la tau yo whai ngā panota wātangi ai. Le se o le taimi na whai ai.
Au se upu is a criminal liability o le se mes mutuate wa mo whakawingi ai sa mangili. Po whakawu se ka vale mangili. Pa ua whai se whale whau o mangili. Pa ua i mangili masong ko lua ka whawhau i se mea ma whai se la holiday. Ma nisi a mea uma. O le interpretation la lea wa whai ele malo. Mangile did not commit a criminal offense. It was a civil matter pertaining to the petition of the Electoral Act 2019. Whalungo mamau tauia, media outlets ia. E whangai tule epa ma pius o tau e tule. Tau te fia tau te oe whaital toina. Au tau se sila la ele sa vali leo bumole atu nei ma le tō whale lei. Ko whapea tuai, tula epa mali e lo finangalo. If you take this and reconsider from a different angle and a different point of view, you had trained these people. Sa iei lo lima malo au i le tāpena ina o le sāfu lau ma pou ai le tō wha ale sunga lauli, whapena i lai whionga sa whapito. Why don't you think positively like that? Ale lau o tau atu i lau whionga, i lau sunga tu lepa. O te whawhetai atu e. Ewi lama na e wha mata ita ono o mea lau i nale o lau media nai o atu wha ita o e. Ni aini ma fau le lei e whesiringi ai ma momori lau tō wha. O te whapena atu i ate o tu lepa. Whawhetai i lau sao i matau sa popo wele tō wha le sunga lauli. Whapena fo i le whionga le sa whapito. Ea. E te tōta mai ai. I ia la whonga le lei ma le whamaoni ma le tāua tele. Mo le tala whaasolo pito o lau whionga. Sa whailo sao i matau i hai la ua nei. Wa tūlai mai. O le wā li i umane nā e sa whawhai mai i au au tafa. E whape nā e o mai e lava le whawavau a mene. O lo na nofo i lava i nā i lalo le pū le nā e lea o lo o maua i le au tau whaitangi a we ma le lili vau o nifo. Ai le i lofo i lau sunga le toina. Ia lava e te alofa maanga le lei iai. Ana o seisi o la wali i ia na whai ei tala le whongwhtalai i le aso na o te ngia ai lau sunga tu le pe le whongwhtalai. The day the speaker reprimanded you, sir. Ana whapea o le speaker lai whaisa na tala i seisi o la wali umai o la wofo la tō umai o la iai i lau i tū. O te matua a mene i le tōro loto e te tūla i ai tūla epa e tali pupuni i puapua ngāo tangata nei. Aya, what did you see on that day? And that was amazing. And I was overwhelmed by the reaction of these 13 members of HRPP. None of them zip. They shut their mouths and stayed silent and looked down on the floor. None of them ever stood up. They must have tangata e whaise ate mas toa se loto e tū lai e tuai lau whionga le whongte lai. Mātou te wha mālulu atu. Wa langona. Wa ngaunga foi la whonga. Mali ia lau whionga le whongte lai. Da ia wha māma mai le sau. A wale ma whai na whai. Tau wha whonga atu le tau na whai mai ia le whionga le whongte lai. Pe o le tala noa mai e se ta māma tua. O le wha tonu fo lau mai so nā tali i. Ua le usi ustai ma le tausia le mea na whai atu ai le ta māma tua e whai.
ai sau le sia li I fa mai na fa longo na sau au le fono ai sau fa longo tu lan tavale o kai le sau ni ngal fong fta lai lai fa ya tu le fa mai ti ngalo mo lo na talinga fifa ele fifa longo mai maulo no temi toi puna lang tavale toi le fale po le ala sana excuse na fa le fong fta lai ile me ai anawa o te ulu fale le fono. How many times Tula Epa has defended these people? Na tua tuai Tula Epa. E pui o tau. Ai la le mena foi la solena. Sa ausi le le whaafafonga. Ma mā puni o mangutu tu lau whaafonga le atunu. Le ai se tangata e tu e whaasalawei. E tu fo I la veai. A o se tala fo I lo ai ma fa lo atu le fono o I fai la le loto le tangata lea e lo fo I long to take time. None whatsoever was been said, nothing at all. Dala na le no fo o la ia le mita ia mai. Ia le to walo lo fo le to ina le mai mo ma mata batatu sa mo le matanga o mea to te faia e eli ai le pu e tanu I tu lepo. I hope Tulepa takes something out of this. Matilutilo ila ia le lona anga le lei. Ia ila tau umane. E le ai maseisi na tu e la veai. Pe tu foi e tali matete e atu. Ma whau I la vea ile sauno anga le fongftalai. E o lava le matiota. Ia lau fionga le fongftalai ua tula ia tu foi e fia vasosani atu le mataupu. Le matiota ia le matauto ina ma le matauta ia le mea ua masani ai. Ia atonu e ai sisi mafu anga walai ona a afia le matiota le to ina. Vai, pole alava, at least somebody stood up and said something. Talo fai le to ina. Ia, mela na ia le no fai atu. Pau to o mo moli le savali le to ina lea, e ta ua. Pau to mala malama iai. Fata ua. Lona to mai malona anga, va a ua to te tau. Tutu le afi me whaaita le to ina. Tu sa walu lea ngā atoa ia le mafofou tu le pa kukali ia. The world is watching and Samoans are not stupid anymore. They're very smart and clever to dissect whatever Tulepa says. And they're also very clever to define what Tulepa meant by every word that comes from his mouth and every statement that is made. Yo na lofo la ia le tangata fetutu na I mawhili wa I wingo upo le toina. Ona o tauia. O tau le whaia se tala le lei le toina ma whamanatu le toina sa whailo sao le te pena ina o le sa fulau o la uli. Sa whailo sao le te pena ina o le te maitai na uruai a vea o le pale mia te maitai o Samoa. Ai o tau te o tutu le afi. Ia, mo tutu tongi lalo vau le toina. Mau tau atu. Whaile mea whaile lo swingi. U o lesi tu stala ma lesi vanga le media o tau vau le toina. Ai u o lesi vanga o le tau media. Ai swingi whapea. Swingi lo tongi lalo le pas. How many times you've thrown Tulepa under the bus? And then you go, you run away. And laugh. O kama mo e lola ia la lafi matali ye mai si toina. Yeah. Yeah. Dena. Leva no tau nofo mo tau mata mo tau whaatali tali. A lea e le taimi e wha maa vai ai si toina. Malu ese. Awa o tau loa le lei.
5 years from now on to the next election, 2030 is a very long time. And by the time we get there, if Tulepa still maintains his health, tātou te lei loa iai. Pea tātou te o atu iai, Tulepa will probably be losing his memory. His cognitive thinking will probably be in decline. And you will be laughing, or perhaps none of you will ever come back to Parliament after the next election. Yeah. Awani avea le tofi fai pule. Ma me sui ai le tona. O le wha mawalunga ma le wha sausili. O wala aunga na whai e le tua. Au mai fo i e le tua. Nei lo e le tua e ilo wanga wa. Ai wale avea la le tu inatu ma le filifilia ma le wala auina. I to whinga nei mawalunga. Tau te sii ai le tā i tangata. Tangata o lau tu malo. Tangata lau tele o le atunu. Natala to ina lele. Fato a whamana vatu nei e le atua. Ana ngā luenga. Reverend Elder Lale Yeremia. Whaalo alo I tangata. Ia alo lofa I tangata. Tangata o le nuk, tangata o le kalesia, tangata o le atua. Ta tala ma fofola o tau lima I tangata. Al mele ye o tau. Wa vea le tofi. Wa matua o tau sii ai le tā. O ai tono al pale mene o tau pala o vale ma fai upusa. Mena le ina fai atu. Fai mase fua fua. La tata wo e tale peselea. Fa file mu ilo loto. A o tu la lata I le manava o ngā luenga ma le ngā ifo faiva. Ai tauta ia e ai Samoa. I te ute ma faiva o le nei as whareile. Ia, o tā walunga fo I ai. Ma le polo kalame mai le asonga fua. Lima aso le vai aso. Le tauta ia e o faiva. Ma ua nganga ifo ai faiva o le atunu. Mana tua, wa awi nātu le nei polo kalame ona o le lango mai. Ale maota ngase e lua I to tonu o le atunu o fiti. O le Pacific Specialist Healthcare Hospital in Nandi and Suva. After yatu le pulenga. Lau sunga le li whatonu. Parish Kuma. Whapefo I lau fionga le tamali o Samoa o loo. Iai tutonu. E loto iai le pulenga. O le whatonu. O lea fo I maota ngase le fionga. Ia atoa mawha I polu. Tai akui, ia malta mai tai Christina Finau, ia male malu o le komiti. Whaapitoa nei to mai, wa o le tele o ngase. O mai o le fatu, o wha mai le pipisi. Non-communicable diseases. E le pisi le ngase o le fatu. Ai le ngase o le kanesa. Tasile na ngase. A le whare mai lea. Whai aita o tonga whapitoa. Ngase le fatu. Open heart surgery. And also treatment of cancer through radiation. Watu el whamba love time. I le pulenga. A le whare mai lea. I fiti. I tasi o whare mai I suva malesi I le malai ma lele I Nandi. Tatu wo tale pese. Whamai Brenda. Talo for Brenda Awilua, watching you severe from Hawaii. Aloha to you and also to my dear cousin Yvonne
poe la ulu ho kama, ia fa pe foi anti fa lave. Afa masanga poe la ulu. Le tamai tai o a Siobhan, ia fa pe foi le sunga le tuina. Le sunga ia tine tali. Ngafa, ma le wharetua ia moeawa, le no whaalo, ia fa pe foi le aingali. E maise le pulenga foi, a le e whakasa i nai kalihi i Hawaii. Ia ma le tōtile o tātou ainga woma e masani. Lo alala ma papa au i Totonu. O le ai ma le motu o whawhiawhianga, the state of Hawaii. Whatalofa i le motele i se la whai. I o tātou ainga. Ia, o lo o iai i le atu whaasale le anga atoa. Te iau atu fo i o. I le tapo inga mai. Alo tātou ainga i sale aulu. Vai tutu. Te iau atu le tapo inga fo i ona i o tātou ainga i whinau. E awha pia fo i nganga i fo maunga. Mi milo i fo i o. Fili ma pule tu. Tō tele o tātou ainga. O lo o alala ma papa awai. Se iau o mai i vailonga ma toto o pule i vailoa ma siata. Tātalo fatu i o tātou ainga. Nā lole ngā lulue. Alo fole o no sai. Iau tau alo whangia le tātou whai ngā malo. Whaamrianga i e wa mata o na saatu. Wa oma le whai ngā palota. E le toi mawhai o na suia i nisi whai unga e whaia. O le whili ngā tō whāle nā Samoa uma. Tanga ia ne la ia lea. E lango ma tufi tau whao whaamrianga le a maua le malo. Se ia uma foi, le isi lima tau sanga sa watu foi le avano ia tau whao ngā i la au tau ai a tau. E oi foi o tau e whiwhiri. Aina ua paua. Ua tō tele hisi tangata. Ua lātou lango ina le whainga maloa la uli. Le ala fo le nā e alai ona i loa. I le te leo le whainu mera. On fo i tu malo. Ua manu malo mai e. O tau sisile na se vai. Nā se fulu ma le wha. I le whaitau mea i lunga le tolu se fulu mon tupu. Le fulusia le nā. O le atunu. E le fulusia i le whainu mera o tangata palota lea tau whawalea i le tōtene o midi ala uri ia. Whasa o le tala. O le palota sa boa e fulusia i le whainu mera o i tu malo manu foe manu malo mai ai. Se vaenga whau whai. Le la na mua mausia. E la auli ma le whatuatua i le atua sa mo watas. Ea. Ea le nā. Tātou uo e tāle pesele foi mai sa ili se avanoa. Ea. Tātou te talanoa tuai i le tamaitai o ati. Ea. Manisi foi o te mali i alo ngā lulue nisi o company. O lo o whaipa anga ma le siu fonga Samoa. Langona ile malu le tarau be afese tu le ala la fomaya ya mafatianga tete musone iwana bia maita ne imo amalo
Lo ai nga pele ua tonu lau feelinga Ni ifati toto sepe au vale Marilia ya fati sisina Lo utau bofa tau sala ua ifoilenga Mapu mayaya ile natolanga Manui ala tamafutanga Temusone iwala pia maita Ne imomo lulu peniunya pu ataupu Talana imaya rosa ilolu mafaiva atauwa Beo se manuia ea Meane ua umelea Musone iwala ia maita Imomo peniunya pu ataupu Talana imaya rosa ilolu mafaiva atauwa Beo se manuia ea Meane ua umelea Safia itangata na oa oa yo matolanga fa afetai ya oe mama iyo uti ute ete fatamala fofonga alofa maile amatanga Tina Olo walo palena Efa amalo mata Emo molida tomato walofa Tawina ia unipea lowola Setina lele wa mawaina Esilia tui aroma penina Maapetai mafaamalo Watini leuto ua e malo Wataonu ayo mana onga Ya ola lelei Mafia fia To angai lelo To fatau betu sipaya Ya ola male manuia Tingalo elama Tele ifuli tua tina Olo alo palena Eva angalo mata Emo moria tomato
Find your thing at Unitech. We'll give you all the support you need to succeed so you can find a career. Find a job with connections to industry. Build your skills in architecture, engineering, or social work. Get creative, learn a trade, teach our kids, or break into the business world. Choose from over 100 courses, whatever you're looking for, even if you don't know yet. Find your focus, find your future. Enroll now and find your thing at Unitech. Visit unitech.ac.nz. Beta Drive Doctors, ile taulanga fa tau I mangele, fa pea manrua. Ole va ainga o so singa pe amana omia. Fa tino fo I matupui pui le fa na witi, o tupui pui le ko witi sfuluiva, moi la to is fulon tau sanga malunga tu. Fa pea matupui pui o le flu. Vala au telefoni, lua lima fitu, valu lima, iwa valu. Mo so vanoe fa tino ai ni au nanga. O fisa fa mai mangele, I taftafane o McDonald. Amanroa, I taftafane o le falitusi po le Public Library. Beta Drive Doctors, Clinics. Ua whaatonu lau whanau sia o ngā amata. A whaie te lalai mangeli sa sae po o nuu tūtua oi, whaafafonga lelei mai. O lea wau whaantua le whetuta I ala o ngā amata, le tolu se fulu I tūla e a o ngā fuai whanau, mai le tasi o I le 5 tausanga le mātutua I le vaiaso. Ioe, maua fuafo I tonu mafa, walau lo le whetuta I ala o ngā amata, I le olua tasi tolu 5, fitu valu iwa fitu. Olua tasi tolu 5, fitu valu iwa fitu, mo se avanoa o lo walo. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Fa ese ele ngalo le nu upele do utofi mai le atua sili ese Samoa leto ala lo ufa sino manga Tatongo tatupu maso solo haya ole ngafa Se ifa apo ulinga ile ainanga Uao Samoa meatua o malama Ale pese silino ualofa mafia I ai tangi le atunu pele ale puni ala va ai se teimi ona toi fa umatu le o le taino le pese na langa le wei le tato malo ya mai manatu foi e fa o nga le teimi nei ya ona o fa talandoanga nei tutongi ya mama wai le tato se le di wa fata si baile li pule o le tato fale ta vale le city cars in Lincoln Road I Henderson le tofa ya ulungia Peter Pelenato talofa lava balole so ifo ria balofo le nga lu le yaso ya vayane o paia savea ya me se foi fa fonga ba ole atunu ya ele ngante lao maonto lo fa fonga ba ila o matua ya ele ngate leo na yo tatu vo masani mpa aga masani le tatu le tofia lava mo melta fa se lo le yaso ya e o folofo fa talo fa tu la to ono le o lumia vai mali maila tunu ya lava se mete na biel so soni tu lango tau finance tu lango tatu tavale se yo o lava tau yo me umana na so soni tu lango tatu no foi le foi atu no wala winai tatu fa talo fa tu la fa na le savea le tua ya lo fa pena fon tal fa auto e fa fa le mau so se fio anga la mo to fia wa fo la to wala wina fa no lo munule le tua wal mo io tatu io lo nga fa bangal venga ya so foi so le nga fa lo so ve fa le ya so volta no tati tel no ai ma li le va o le fo wata wa lunga faiva le tunu le nei ba yaso ya o le asau mai tau fo I le anga ya tu le tatu tunu mafsiringia la o fionga ulungia I le tulanga o se feso soadi le ngata le vava ai ta vale o nisi fo yo atu to fa fo ya tu nisi ta vale po
po le trade in a fa la le tulanga o ye le tulanga le After sa vea, o neia va yaso yo le nga fa after foi mo le foi le o nanga al tasilima i vatolu ile pulenga ia mai se foi ale so ngal fa fe nga ia fa fitai lo to lang lo sual tato nga le nga mai tawina le teno tanga to lo anga mai o nisi le lei crede o nisi o fa le tonu ai o siva masani au lungia o siva ia maua ie la ia tai fa fo tai tonu tulanga o tatu tau mai tau o me uma la vetu na ele tunu o le nga le o tatu tau la o fo e tatu wale ia au fon fa tino le tanto o langa tusa ma le tanto fo inga venga o le tau langa ina ia ga mai le tunu o le mela le fa nei ia o fa tuanga e mori le tunu o tulanga la vai o le tau tua ma le o langa city kal ne vai aso mo le atu le nga fa aftai a fotino ma fa na langa ma ba Hamilton ia o lo fa tali la to lo ta vale sai nei wa lu le sta vale nei a le fa tali la to sign up le si ta vale mo le aso atao ia o tulanga fo le malanga ma nei ai nei a mai ai moea ia un faina tongi fa tel malo al company e mapu ia la to fa tali ai fa mango la to sign up tulanga ta tu ta vale so vea ia o lo faina mai le e full service ta vale ia mai male e siaki le lo sa ai li ave siatu tono tanto lo ta mela na le tato va mai mal ni to sango tato sa valia tu lango tato ta vale ia o lo tele tato van a nga mo dai ainga ni centurina lo afe lo se furu subiva su valu o le we ta vale fo yu tu lo toa e nga ta fitu ta valu no fo mo dai ainga to tele mo dai fa na wa fo ia onga ia ma se fo le aga me fo tu langa lo wa le tau le malulu a o le leita vale walfio ingo nai whanau ia onga ia o lo mo fain whapa uta o ta vale o le ngana sawa o le ala vale me sa world finance a sawa ni mafe mani o le tau wale nala a tau ai a wai le ini si tau e fain tu e mai a paulu le ngona e o lo iai a wala o lo mfaina mato fai e nei e fso son yatu mo nai a inga whape nei e mai le o ato mai tato approvo ia e mau wale ta vale te aluma oe ia ia tato e inga whape mo nisi nai fia ngai ngai fai bulburiane tulanga o tato tautua e laisene ia lo fai le tato laisene ia malau mai nei pe afia mauso laisene sa tratitai laisene a fu laisene o lo faina fai uma lava nei au nanga laisene sa mo lo faina vitua tatu ta vale tasi tausanga le au ngā lo laisene sawa ia yuni o la faina vitua lau ta vale tausanga le nei ia o nisi ta fa apitoa tato cashback o lo tara le vanoa tasi o le lima afe suafe o lo mau ava no e faina fai ai tu lango tatu rifero lima se lau tu inantu lo ao pe mai e sta fa tau tono le tatu lo toa ia il nei vai tau tasi lua le trese te maua i el tau tua fa sanga i lela mal metono ia male o lua tasi o malwalu fitu lua ia ta fai ia le talavoi le lusu fa aso le vai aso fitu e ola il telefoni a ue te popole vala au mai text mai ta fsota im fa umanga luenga waso sale lei por nei tau sanga ia le ranga fa lolo sa ve fa te te la foi la fa tanga moltato por clame alo famia le tu o foi fa au ia alo famia foi le tu le tu mo fa nga malo longo le weekend alo fa tu lumia fa aftai sa ve mo lo mato no
na le pese pe ona o folfola tu o le atu ita ato langa e mana tua i le vaitau o le tula mai o le fatu tua i le tua Samoa ua tasi e pe ona sauno tu le epa i le pa inga mulimbuli le na fai mai ia e toi fo i mai le lua fe lus ful tasi fale pui pui u mala wanga ia o le a fai molianga o le a fau malo treason ia le pese na tusia e le sunga le toi ina ya Reverend Lale Peter bale fatu ia vini bale mamalu o le fa ili male au fai pese le punia lava upu e mana tua ai fai ngata na asa mai ai le fatu tua i le tu Samoa ua tasi i le nava i tau uma le fai ngā palota le na so o mai fai ngā palota la iti e fitu so o mai fai ngā palota e tolu mau ale le ota tu uansi o le mea lava e tasi manu maloa ia i pea le fatu tua i le tua Samoa ua tasi usi le fafonga Samoa ua sele sele tani le atunu pele wapetia oe unefe tani le atunu pele fa na watoi ele le atua ia alofa mai ma apepele Samoa iso se tafa ia susu elefa amalama ia ta alili o se ava longo papa etali mai le atua iona lavala Samoa e tato tiu masala sala
Na Punialava are playing back to back Rosalina Lautupua Uamate Ia. Ia toi fatalo fatu e fo I le tunu. Manatua o tawulunga I le so ia le tato polikalame fo I o le nganga I fo faiva o Samoa ai tauta iae. I le aso atai ao I le tato tano ava. Ioe. Faso ai la ia lea I le tele o mata upu sa tau fia I le neiva yaso atoa. Le ngata I fonutanga sa fatino ele malo ia mana sisinga I tu malo umalava e lima sfurma le tas. Ona ole mata upu I teitei fono matofinga mawhainga whaavai fo. Ai, avea le nei avanoa e toi whatalo whatu ai foi. Ia ma whawhiloa I atu ma le nganga fia ua tau nuu le whainga malanga. Le safo lau le lato I le ea ma le lato I le vasa le lato fo I le ala. O le fionga le li whatonu o le tato porkalambe. O le siu fafonga o le taia fou. I le sunga I atu le epa. Ia, a maise fo I o le taia fou o le siu fafonga le na. Long Beach I California. Wai momori atua I le whaafitele I le avanoa sa tato wheloa I ai. Ia ma le sunga atu le epa. Ia o tato mafuta I nei whaafitai foi. I le tato media atua. Media personnel, independent broadcasters, ia whapina fo ia tato main media outlets. Le tauta iae, le siu fongo Samoa, le Gagaifo faiva, le tando ava. Manatu le lei ia whapea fo I le tele o I tātou saiai le fionga ia mō whanua tupai machera a sound ia ma le fionga fo ia tā whea mali I po le whatelenga ia le waa ia o isi o tātou media umalava saiai I le lava aso mamori atu le nganga whaftai sunga fo I lei a taua si teine manufui le tofai le vai malai a siata Vauliko fale malu pio ia le sunga fo I le li loia asiata ia po lau fionga fo I le alori I atina e va ai ia maleto atele lau fionga le konsula ma le fretua ma lau masiafo whaafitai ia mai se fo I le to tele o nai o tātou tō whaafida malanga mai Amerika le faletua ia Anna Bentley ia whapea fo le tamaitai o Lina ia ma outou uma sa tātou wheloa I le ala maso le uso ia leota morona le uso fo ia Hooch Emilio Hooch talo falava malo le sifumundia whaftai tele lava ia ma loutou wanga le lei ia ma le tātou mealo sa wha mau popo ia o wā le fionga le li I whatonu ia ma osi tala fia le na ma ua le malos whaftai foi ma whatalu whatu le uso ia pila ma le whaletua le uso sa tali malo ia a wā le fio mai o le fionga le li whatonu ia le asa mea ua maua e uso mautua whawhine tātou media outlets I nei I au kilani New Zealand le uso ia peseta le na malanga mai le lo whaftai atu ioe aftai le mafuta mai ia ma le sau mamao le fionga ia peseta ia e mori mai o na alofaanga ia ma whaftai o toi tau nu umale manuia le whainga malanga alofa atu li I lau fionga tui le epa whawhitai sua li o male whaletua ia soli le nofo alo male ainga li ia male au whainga luenga foi Fatalofa tu I le tamaitai o Emma Aching, talofa Emma Brenda Awelua o le tamaitai o Sia Peter mai nā le pita nuu o Tahuhu le tamaitai o Angelina Taupau, talofa Angelina malo le soifumruia watching you from Seattle, Washington le ataua Line Isaura ia malo whaftai le o le tamaitai o Lanuola Taimane Pitolau, Talofalava Malo, Matautia, Mortensen, Veronica Molio, Femai Ofea, o Motu Ole
o le afi mutu o le afi malo le soifua manuia kwa umi fo i le ingo le kingi ia Hans Webster malo le soifua manuia ia te ole te ma from Perth Western Australia to you Hans Webster and the lovely wife the children and the family ia se fai se tala vai le lufa bai 9:29 a.m. Lona winga la lai fo wa le tae o fo i Perth i Australia Viliamu fa talo fatu ia fa pe fo i le tamaitai i sameme loa watching you from Honolulu in Kalihi i Hawaii talo fa lava aloha to all of you and all our friends Jacinta talo fa lava happy Friday to you and have a wonderful weekend. Jane vanga out. Ya le lava ina ia le anga foi. E alu le taimi foi le o tau lau malau ia ingoa. O le to tele o le tatou au tusi. Ya mai la tau e lang mai pea. Ya so mo le vai aso. Ya mana tua lima so le o le nganga I fo faiva. Ai ono loa I le aso tai au. Toso ma le tātou laulau, whasua le tātou laulau, palu le tātou swalofi, ia, ma tapa ipu o le taiao. Ia la, momoli fo, ava mua I le atua I le asua taiao, le tano ava, ma lei atau o savea e te maua I le sao. Ile, wawa yetu la na nei I tō whinga fo, I leo te whono. Ma nino le lei ai, I le folo sanga le fionga le paramia, po a umatala ia e fai o isi tu malo ia wa le o matua tino lava ele fionga ile li pale mia o ila tone o I tu malo ele I apalai tu sala au mai ilunga na fai mai na mo le la to see an invitation for to be interviewed o le no inga le fa alo le fai ele committee fa foi le na ia ia o le fionga ia fonti ia ma le fionga I le tamaitai ia pauli lua manu vai ia moana ia fa pefo I le fionga I le economist le fionga ia tautai o le tuasivi tangaloa Eddie Wilson lena fa maitu le pome o tamaiti la iti la tu tele I lo se mea ale lo o la wi afo I o alo mataba fa na wole tunu o la tau la nei na faile recommendation anga I le fionga le li paramia a fai fo I la sa fai se invitation e au noa masi application sa faia ia o tala fianga o le fa alo le na o lo faile na faile panel ia o I la tau la nei fa mai le sa noanga le fionga le li paramia e fa I tu malo e lei apalai confirmation le da e se atala fai pule ia na au mai lunga I la tu fatal noanga a o lea lava e tu mau pea le fionga I le li paramia o le li poti mau tutu ma le fa maoni le nana o atu ia te ia e fai tu malo e lei apalai I le avano le te fono a sa fai a pea le invitation for an interview o le sunga tu le epa mai le tu malo le pa e le apalai le ala rimoni mai le tu malo o fale ato le tolu a e au tima le vai mai le tu malo o fale alupo ia fa perfo ia va e lua centenary sambau mai I le vaenga o fa sale anga numero lua so, o le lava la e tau muli ia le fionga le li paramia. I le li poti mau tutu na tu inatu ia te ia. But this is a waste of time. Ioe, o le pola e motu mai tua. Awa e alua e lava, oi e sao. Oi na apalaya, oi e li apalaya. Le o sao no le fionga le li paramia. O le li poti le na tu inatu ia te ia. E le pano le sa la tu fatala no ina tangata. A fai fo I la se fa alo mawalunga le panel lia e to tolu. Ka mali I male faritua lea. Ia pauli moana lua manu vai. Ia. O le se senga le na. Perhaps there was no application
But it was the intuition of the panel of three to still invite these people for an interview. Ia le nala ia, wo mala le interview ma ye lo ia le fai unga ale malo. O le fai unga la le malo. Le na. E ai tu malo e sfuma le tasi e te tolua sui. O le te fono ma le deputy te fono. Ia po le sui te fono foi. Pe lua lava e no fo lua. O le ei ma le pi. Le fai ngoma e. O le te fono amle te fono pi. O la taula ia ngā lulu e le malo. E le toi mawoni o la tau tutongi i. Wa la tutongi mai e le malo. Ai o le taua o le process. O le process a le malo. O le poloketi a le malo. Mana tua le lua fe lua sful ma le tasa. Tato ua e wha malmalama mea i a walanga o lai wha se mai lama. E le lai tu ma o lo ta i pea le uta fale if you winga fa ati apolo nae o mai e lava ma la lau mai le tala pelo lauri a o le lava e tu lauri e fa mautu lona tali tanunga e tu sama le li poti mautu na tu inatu i ate ia le lawa tato loa nei i ese le meo le application na fai ese le me ta o le invitation to come to an interview. O le whaalualo le nā le panel. O le si lava enga le ana saunone ia i le fionga i le li i Panamia. I le teimi mua le lua fe lua sfumaltas. Na whai ai le whainga lea. E tu inatu I sui fai pule uma HRPP po le fast ia le tofi te fono o ko miki lava ai ina walu e pe au te fiu e whabatala ia te o tau mea nei ina ia o tau malmalama ma nofo si la fia ai ma awa I nei toi whaaseina le atanu awa o leo o saunoa le a fionga le Panamia o whainga whaavae le nā na whai le teimi le nā le lua whelua sifurmalitasi na tu ina tuai. Le awa noa mo o tau o whaipule o le HRPP. Whatasi ai ma le fast o le whaipule o le teifono le nā. Peitai. Wa alu le tausanga ma le marisi tausanga, tolu tausanga ma le afa. O wha au pea. Ona maua tupe ai tu malo. Ai o lo wha ua pea ona wha leanga e te fono o le pati wha fai o le hero pipi le poloketi. Whai mai e pepelo le poloketi. E le ai se tupe wha tino le poloketi. E le au ngā le poloketi e pepelo lauri. Mai tau mai Samoa. A o a la mea ia na ta saini luma o le minstau tupe. Ma le komiti whaafoe o tinama te mai tai sava aia le poloketi o le tasi le miliona. Wa ile melna e mata ngatile. E tau tala mili ngutu o le tangata. E wha leanga le malo mala na poloketi le fast. A o le saini e wha mauni ai le tupe na ave I tua. Ilona I tu malo ma alu I totonu o la tu te ngā tupe a le pūlenga. O le fono whaavae le I tu malo ma le I tu malo. O ila le pepelo I le mele. Whaipule ia. Ele ai ase whaipule o le fast na ia wha leanga ina le poloketi. Leanga o le poloketi na whanau mai ilo lātou sulunga titi. O le poloketi a le fast. Ina o mai la ile savalinga lona lua o road shows ia na whainei o ina na suia I loa ma le fati o le pese. Whai mai ala uli whainga whaavai na whai le fast o le poloketi a le fast ma
o le poloketi fo e te tau o na lead e tangata o le fast. Mo ti ngata lingo la uli le ui o so o tangata nei mo fe ei e le se tupe pe pelo la uli. Ala le mea lena tilo ye. E le profitable ma le se tau nu unga le poloketi. Ia solo mala uli. Double up, upgrade, lua miliona. Sui ma whainga whawai. E le toi koe o ko meki nisi o tau ia tau te whi nei. Whame o tau o whaipula le tu malo. Ma o whatu tō ina fo i o tau. E o mai e te ita ile fono. Ai tu malo. Lale tala. Ne ai, sui whainga whawai. Ti ngata linga le tau pisa o ma le tau i o ma whamai e leanga le poloketi. Na lal mena whai au tō. Whetā ngisi. Peini pepe mani tamaiti laiti. Cry foul. Wolf. Ha! Wanti la ia. Tango tua la uli milo whapea seka se ilo mana mea. Se ilele i ale tau fili mai vari fe. Hey! That's exactly what is happening to you, and let me remind you that. Wanila. Feo soi lo le whamsidonga. Fame o soli whawai. Unconstitutional. Ngā yo inga lauli. Ale loa. Ele se mea le whawai o sawui. O mea io, o mea patino lava whalo toi fale. They are conventions and also protocols and policies that you can change it today, break it tomorrow, and redo the whole policy. La le process. E pule la uli. Pule le fast le process. Ale o tau te whitai whameole. Le whitaui. Na le whikaui mea koke manga o iai. E le whai ele malo le mea tau te mana na o mwhaamalia i nei o tau loto. Le ai. E pule le malo le mea whaamalia le loto le malo. Ia pui ma puti. Le tā ua le poloketi na whanau mai le manawa. O le malo. La le mea la o tau whitai. O le pepe le malo e leo se pepe au tau. Leo o umane whatai ta ile tau spepe ele anga kouko spepe kouke abuse. Kouke abuse inga le kamaikiki o le pepe al fast. Nia lau whai melor kala al fast. Toi whafo i mele matou pepe. Toi tau si ai li mo matou ia na whanau mai le pepe. Wafo i la ngol mele atu tu fo inisi o meo urungali ima meo pepe ma whanau. Ile ise tamai alofa moni ise tama se fafine ele o sona fafine. O le tama le fafine ele isi poa. Le me wala na tau te fua valea. Ima tau loto leanga pa wha leanga ba. Ma pius le pepe le wala ngai leo se tama o tau. Not the biological. Tau te tau ma whai me leanga malawa. E wha leanga le pepe lea. Abuse. Whatever kind of abuse tau te whai ia. Yeah. Le matangai o tō a miu. Ne o whamtala atua. Whao e se mai lo mara pepe mau tō lima. Wala. Nale mele na osi. Nale mele na o tausi. O le whatangisi. Koe a mai le pepe. Kama was le angare process o whai le pepe. Nalo o ata e tō a miu ma me whai. Whaali di. Wale pāle me sa yo la tō mawhau whau. Ina ua whalongo o la whao popo le 2 miliona e whatau oile napi o le pepe. Ata lofa Brenda wala sai fua manuia. Nyoan. E vai le kau whai langa o mamai. Le nala ia. O la na au le whamsidonga e whatu ia lauri. Le lau le whamsidonga me lauri ia good luck. O loutou wale na ia te tau. Watu te otu nei whatu le whamsino. Nari mea lau kou mai ei. Me ma kou mai le di ira.
mo tu mo le lilo la uli o le fair tele na me ye fai no te si le tu el bloke ti il mel na mo il fa na mo il mel me bloke ti la to. This project, the $1 million project, now upgraded to $2 million. It is purely a baby of the fast party. Yele ala uto mana o le fast la to ye mai. Dana pepese. El kamai kiki le ngi a inga. Ma ka wonga kausia ka e makua mongi o le pepe. That is the metaphoric comparison of this project is almost like a baby and a child that belongs to fast. And you people abused it in the first place and did not believe in it because you don't have any project to counter the $1 million project, there were $2 million. Now, le fa'ali di ma le fa'ali di lava le mele o yai. Ai ole a matua ya tili ai le so disgusted and disappointed at the outcome. Le tal noang o mele. Yeah. Me ta ilo foi pe fai se fam sidong o le mea. O mea ia e pule ai ale malo. Ma latou whainga whawai. Ma le awala e whaatino ai le process. Nā whau o umana whata oto atu le tusta i ala. Le mātango fia i le tai aona nei. Tula i maitanga tau le ofisa. E mawhai ai. Ona wha manino ma wha malama le tusi ta yala. E lima ta ina ai tu malo uma. Malato fono whawai. O le ploketi le nei. Because it's new. It's one of a kind. There was never such a project like this before. So, they are bound to have mistakes and some things went wrong along the way. There are many lessons to be learned from this project. Tele. Le sona le lei ma mea fauna o awina mai ai le mele. I've tagisi e mai ve mai an. O tau o mai le palota, let me say this once again. Tau te le isao mai le palota lo tau I tu malo. Tau te o mai tau te se e le fono le tu malo. Ma le fono whawai. No tau o mai o lo tau fasino manga. Oi le mauta fono ma le pale mene I te wha. Oi nai no whai. Mo. Whalongolongo ia lau. Whalongolongo se I pese lau. Whalongolongo se I launga lau. Whalongolongo se I okengi o koe lau. Ewa, na pau yo tala. E watu fo lele. Se I utau whalongolongo iai. Ma utau pupula sao I waile ai ma se si utau e mawhai. Ona pupula sao lava I falling o lauri. You all bow your heads. I don't know if I told Matiota. No one wants to listen to loud because you know why. You're very, very disappointed. And it causes you to be so stressed out. Lale wingo le upula na stressed out. Ile fa Samoa. Watu matangi. Atu le loto. Ita le loto. Fali le loto. Le mautonu le loto. Wai fiu wai fai atu. Laulunga uli ma pelo la. Uli ma le ama. Ai le ayo la move forward alto malo. Se o stai le bela fatu ia mo o Andrew Mowat. Sul tau pese sole sui ma le tau te tai ma le tau
tofinga o mea umana ina. So i le pesto te fiu, upu nana fai e morio. Lea tau sa veo umana o fai yo na uri ia. Le matou vaenga fai petesa, sui le tau pese. Sui fai upu le tau pese. Sui upu e tau le tau pese ai. Ma sui matangata o lau taitai ele au fai pese. I find sao amori o ilona brother-in-law yali monkey. Oh. No matter what you do, you are singing the same old song. Nothing new. You need to revisit. The leadership is now in question. And it is inevitable that change will come. Yeah. Eh? Now to sila iai. Lata mai nei ase taimi. E sa o ele valo anga. Ala uve ale na sau mo le faspepa. Ah. Nano fatu ya tau tau. E o maloki ni si masi ma le tau sang fau. O le vai aso lea. Lea lava e va valo iai tangata nei ma fa lango lango ma fa moe moe. I le whaamsinongo la auri le aso lua o Februari. Talo fai. I le maua lalo telo le mea wa ave e le tau whātua tuanga. Ma tau vavalo ai ma tau miti ai. E kiuti la auri ma whare pui pui la auri ma alu I tanu malala I le aso lua o le vai aso lea. Talo fai. Wangalo ya te outou. Valo anga ma moe mitinga ia na fai. Au le fai le fai ngā palota. Nan men tupu. Na tu alunga li mongi la kouya. Let me remind you again. Quote. Ia manuia le fai ngā palota. Ale tātou vaenga whawhai le vaso lea. Toi tu lai mai o tu le epa e vea mpalimia o le tunu. Na sunga fontoe la wafo, to sui palmia fo. Au, le fai lau tusi. O le au le toi fai lau tusi, ai o le avea au. E te ita ia ma pui puia, de la pusi. E mo moe isi ma fai ala tau miti fai numera. No, fa manatu ia te oile tau te nome sfuru ma le valu alon fai upu e lua sfuru. Leo wa uma na tupu. A le fo va valu oile ta mai titi le leo. O fetu like titi mai fea like titi. Mai God Almighty o te ambene ia te otole swafa o tamale alo ma le ngang pa ia fal pui pui la uli le asolu al vasole. O tau vava ai iai. Ile mea ua moe miti ia ima vavalo ai tangata. Whamai ale tau te nome. Awa ua whai au tau valo anga. A ua le tau nuu. A whai ua le tau nuu. Ele o se valo anga mai le tua. Ele o se mea mai le tua lea. Ela tātou vava ai la iai. Po fea le ao la lafi ai nei. I le taimi e sau ai le unga le whamsinonga. There is no case to answer. Alvin Melna le watu lai mai nei. Wala lata bai la so. Ma le folau le vai va lea o le ala wele i unga le whamsinonga le aso lua le vaso le sola lo ma fetu mai fea sola lo I Sydney. Sola Australian of Nufai because he knows very well. His predictions will be blown into dust. It's all bull dust. Oh. Na lafo lava. Te whaalongo tangata ele meo le valea ma le mafia fia wo o iai. La auto sila mamai moa le iai. Na awa lafi e leo. Awa a laule unga lea e lea solua.
e le ise me tupu ia lauli. Ai mai se lauli. Tailo tu salama po a isi tangata ia lo a fia le to lima lea. Ai o le swafa lauli lava le mari atoa. Le li i pale mia. Lea o lo fai e le tala lea. Ma le valo anga lea. Ma le moe mitinga lea. Po fea se pu ma a fea se pu o se avi o le a o tangata nei turi mai fafole avi i a tau maulu i tonu e wha fiofi e le lafi ai. Fatalo fatu le sualofi o tu mu mapule. Ina i le ava Samoa e maise le maketi le na o aliki i tau fusi. Talo fatu i sa mau te lenga tali oa ya ka pea foi ia le tofa ia na mulau ulu fonga mua o le vai maunga. A puapuali hawa i le vea. Ia e mese foi le mamalu le safa inga. O lo o lipo i ai ia le swalofi o le atunu. Nisi foi o fai fe au. Ma sani o na mātou whiloa ia tu iei ina i le au whainga ruenga. Ia e o amaka ki fai foi iei ina. Ia e mese foi le fafonga o lo o manuina le osi o le taulanga e te tala alo ia ai ia matapunia le fono lau e fionga sa vea o alo fasino ia songi alofa lea sa matua maliu matu malo ai lava ina ua afu le tautua i le manuina o le alanga o le osi ina o le taulanga i te tono o le mauta fono ma le pale mene o Samoa i te fau le tele o tausanga umawai lea ua faa wau e nai o na alo ma nai ana whanau o mātou tino ia i lo mātou nuu i sāle lesi ma sālu fata whawhetai le whaawawina o le nā ngā ruenga ma le nā taulanga o tā ua tele mo le mauta fono ma le pale mene o Samoa. For my incognition, Talvalava. Hello, Severe, watching you from Melbourne. Hoppers Crossing. Polonga leu pena, Talvalava malole se fumria. Patalo fapito lava. I lau sunga tui sa mau fata po lau. A fionga fo le ngaftasi fui maono si ale ngā. Me se fo i ale faletua. I ale au Pepe Centenary. Ja, ma le tātou whānau pepe teine ulava vale o le tātou wainga. Raftai tāpu e mai, i mauta malawa, a mo moe lo manuia o lua ma le ainga, ma le whānau. Filipina, a lesi tālo whanlava, a lo le sifu manuia, whapea fo i le sunga Derek, leo pepe, o JS Julia Lee, fata o tueva aia tuale le usa ya JS, o la uvea lea, o le mautama tau tia, o le vea, na whawhai lele mai le FBI. Lea la, wa tātou wo o mai i le taimi, wa ta milo i le tātou Palimia, le Minster, le committee fa foi, le steering committee, fa per foi le matanga luenga le officili, ia, ma ua so o ato le motu i sala fai, le ana fa le, e le malai ma le mauta i fui fatu. Ia, ma fa per na fo i tua fui fatu. Manga i mai ai tu malo o mai lima sfumaltas. Valongo il malo, io Valongo il malo. Leo fai atu nei le mtatia o famlianga le asa mai. Fola le malo, tolus fulua miliona. Valu se lau wafe, oi lua se lau lima sfulu wafe. Ai fola mai fo i le nupi fa. Fast full tolu miliona o le 5% o le saufanga o le sosoni atu fo i tapenanga a matua mo le amatanga o le aonga ai manuia o mai fo i maisi tangata fai saufanga o le atunu na paua i la tau la o le a le maua se la tau manuia
i le dividends le o le nupi le 5%. O i lātou sa whai o lātou loana. Sa whai o lātou ai tālafu. A wa whai si umi o le tongi o lātou ai tālafu. Ai tālafu e whātau le fale, whai e le fale, whātau le whanua, whātau le tavale. Ai wa whai si umi po o tolu i le ono masina po o wa mata fo i le iwa sfulua masina ma le tausanga atoa o ai tālafu tu ua na. A mawala o tau sauwhanga i le 5% lea. E le o atu i lau a au. A e toi alu o ko meki lava i tutonu. E tutongi e lau ai tālafu lea o lewa i le i toi whaia mai se pei meni. Fair enough. Fair enough. O ta Sally Kenner, tālafu lava wha mai. Le mea moni o le mea lina. E tā ua tele le toi whaola o le tupe le nupi wha. Ia, walanga o lau lava sauwhanga la e peisa i lau louni lunga ma guarantee i lau louna. Ia taulana toi alu i le tupe le nai tono e tongiele i tālafu e whaola le tupe le nupi wha. Ia ai whaola atu i lau sauwhanga. Ia se fatu la wano talo flava malole se fumria. Ia fa pe fo ila to o fa fonga mai lunga o le FM 106.1 FM. Va talo fa ile to fine a Ramona Fong. Ia fa pe fo ile au finga luenga. Ale Delaney's car rental ina Ivayusu Mavainganga. Le umana vatuli o telefoni te valau iai. Ia fa pe na fo ia patalo fatu ile au ave loli eu te vava ia tu le uso ya wangutia the Rose Dominico ia male au whenga luenga whamale au ave loli o le company o lo ngalu ai o le au ave loli o le kokola a to tele Samoa e whaia la to kon kalate i le company lea ia maisi lava company ave loli o le uso ya Fitty Harder ia whapea ile au ave loli lava le kiliva ale TikTok Tiggle Chicken i Bruce McLaren Road i Henderson. Ia whatalo whantu fo le tua fine a Linda Harder, ia whapea fo le au whengalua ngā toa, tu mai tai o loto lotoi, i le vāo tane. Manga ia fo i le ingo, ia kamba i ka i, ia le nā. Whatalo wha i le tua fine i a pai, e mise le au whengalua ngā malava a le Macmillan Industries. Oi nā. Ia, e ngausi mai ai ia le apapi supo fo le le palm corned beef. Tele ia nai yalo matama whanau Samoa. Tupu mai e whale tua matausi alo. Ngālulu e nā. Emma Arching, tālu lava malole sui fumruia, whafteile. Tok manga alilo mai awa sepulona. Tonu mai vau, tālo fatu, malole soi fomnuia, taile mafuta mai, o Queenie Chadwick, mai Queenie, tālo severe, listening to your program from Chihuahua, Mexico. My goodness. ¿Cómo estás? Yeah, tālo fatu, yeah, to Queenie Chadwick. I'm wondering what you're doing over there. Poi era tutto
ua o ilo ele toe nga o manu ani ele toe te a Sao oi, sao oi, sao oi, sao oi. Sao oi. Ola ngona la usise ya te oi la upele fa apele pele. Bele. Famanga lo icha. Sao oi, sao oi, sao oi, sao oi. Sao oi. Ola ngona la usise ya te oi la upele fa apele pele. Bele. Famanga lo icha. Sao oi. Ame foi oi utele la ba misa. Anu sa ele wane maita. Asa ola ba oi na mea uma. Famanga lo maita. Sao oi. Ame foi oi utele la ba misa. Anu sa ele wane maita. Asa ola ba oi na mea uma. Famanga lo maita. Sao oi, sao oi, sao oi, sao oi. Sao oi. Ola ngona la usise ya te oi la upele fa apele pele. Bele. Famanga lo icha. Sao oi, sao oi, sao oi, sao oi. Sao oi. Ola ngona la usise. Wa ola ngona lo usise. Sao oi. Ame foi oi utele la ba misa. Anu sa ele wane maita. Asa ola ba oi na mea uma. Famanga lo maita. Sao oi. Ame foi oi utele la ba misa. Anu sa ele wane maita. Asa ola ba oi na mea uma. Famanga lo maita. Sao oi, sao oi, sao oi, sao oi. Sao oi. Ola ngona lo usise ya te oi la upele fa apele pele. Bele. Famanga lo icha. Sao oi, sao oi, sao oi, sao oi. Sao oi. Ola ngona lo usise ya te oi la upele fa apele pele. Bele. Famanga lo icha. Sao oi, sao oi, sao oi, sao oi. Sao oi. Ola ngona lo usise ya te oi la upele fa apele pele. Bele. Famanga lo icha. Sao oi, sao oi, sao oi, sao oi. Sao oi. Ola ngona lo usise ya te oi la upele fa apele pele. Bele. Famanga lo icha. Yeah, man. Come on to the island. Let's do the limbo dance. Let's see how low can you go, man. Come on. What's this? Every limbo boys and girls all around the limbo world gonna do the limbo rock all around the limbo clock. Jack the limbo, Jack the quick, Jack go on the limbo stick all around the limbo clock. Hey, let's do the limbo rock. Watch this. Girl, you go under the limbo stick. Jack the limbo and Jack the quick. You go lower, lower and down you go, And Jack will see how low can you go. First you spread your limbo beat, and then you move to the limbo beat. Limbo angle, limbo knee, and then you bend like a limbo tree. A Jack the limbo, Jack the quick. A Jack go on the limbo stick, all around the limbo clock. Here, let's do the limbo rock. Come on. Girl, you go under the limbo stick. Jack the limbo and Jack the quick. You go lower, lower and down you go, And Jack will see how low can you go. la 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 Limbo lower now. How low can you go? Get yourself a limbo girl, get that chick a limbo world. There's a limbo moon above, you will fall a limbo love. Jack the limbo, Jack the quick, a Jack go on the limbo stick, all around the limbo clock. Here, let's do the limbo rock. La 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 la, 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 la 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 la.
Ladies and gentlemen, please welcome DJ. Hey. Remix. First let me tell you, I cannot wait to see you. You are the treasure I've been waiting for. Do you know how much I really need you? I dey pray for the day when I can finally kiss you. You know say every day I dey pray for you. In my heart today is a permanent place for you. That's why my heart is a beat like you can. Cause now you I choose, so I am tell me I know. I sing for you wanna be like you can. Baby now you I go pick up, I am tell me I know. Remix. Hakupa watu Kisha natu. You are the treasure I've been waiting for. You are the air of mine. Look the other eye. I pray for the day you went. I finally kiss you. Oh, I'm so moved. It's a time of oil. In my heart you will lazy. You see when I go away. That's why I love you, baby. I do, baby. I do, baby. Not oil, more I would be your island by yourself. That's why I love you, baby. I do, baby. I do. Well, na fafifianga so ififi loyo le ba na vonga wenga ya malenga ngai fo faiva ole atunu o ele nei fo I aso farele ya wata volunga fo I ya le tato por kalambe le ngai fo faiva ele dei vai aso ole aso ataya ya tato se fa suo le tato lau le tano avai te mo ai le sao malei ato severe ele aso ataya ave fo le dei avalo ya fatalo fatuai ele tato swalofi le angatonu atumu mapule olo ina ele maketi o aliki ya lo ya ile sunga tu sa mau talioa ya malevaenga fo olo fa longo mai ilunga ole tato le tio FM 106.1 ta buatele ya le ya le tato wala leo ima fai fo onda ya iso taimi o le a wha ngai na I nisi o pisi nisi mai Samoa. Ya e whasa lawina I Aukilani New Zealand. E o atu o tātou tangata I nei. E malanga atu I Samoa. Walatou I loa lelei. Ya no whanga e anga I ai mo latou whataunga. Ya o pisi nisi ma company tu maoti. Ya whapewhoi. Nisi o whasa launga le malo. Mamatanga luenga. E loa lelei ai. Ya e tangata po fea o lo iai ia o loa ia ma au onanga ese I to tonu o lea tunu pe o whaleta vale ia rental cars o accommodations ia po o hotels fo I matulanga whapenai mana o mia tele e o tātou tangata pe a malanga I lea tunu pele I Samoa whawhawina tāni elu tālu flava o le sunga ia sale leota whapea fo I maua whanga tiavolo. Alole on sai ngā luenga. O loo whaatino I le nei fo I aso, malolonga I le aso a tai au. Ao kākou, I kākou kia mai paru kākou soa lofi tai au. I le fontanga le fionga le li parimia ma sui o le komiti o le fono whaavai. Ia, matautia le tūlanga sa iai ia le so. Ele ngata I le tutu lai o tupu mai o le atunu e mamoli le whaftai I le fionga le li parimia ia ma le telo minsta o lana kapeneta ia whapea fo I le steering committee le minsta fo I o lo ova aia
ia le polo keti, malana au whai ngā ruenga. Ioi, wha mālama lama a toa lava ia le tūlanga, o loo iai. Ia le taiala, na tutulai ia le telefo ia tamali ima whale upolu, ina ua mai a ia le fontanga. Ia mamomoli le lātou whaaftai ma le wha mālo, ma le lātou nau ta inga, ina ia la lango atu i le mālo. Ma fe sosoni atu i le whaatupuina, o le tamau a inga, o le atu nuu, ai maise i tu mālo uma, e lua se fulu, o le atu nuu, o le vai asa foula, ia, o le a se e ai le sa o le mālo, i tu mālo uma e tolu sifulu ma le tasi o tu mua, ioe, le ngā i nā, ia, e whaia fōi le whailo inga, e pei o na iai ia le so. Sifulu ma le tasi ia i tu mālo, o lo o tai toa lua, ia tai whono lo ia i tonu. Ia maus tūlanga tāwua fo i pei ona wha mārama lama. E mo i olo i eile whai pule. Ia au lo i ei fo i ma le sui o le fast. O le mea lea na le vesi ei nei. Ona o le talitonunga. Whapea. Wa tu maua lalo e le sunga la uli malana steering committee. Ma i lātou o le committee o le tasi po le 2 miliona tā la. Ia le tūlanga o whai pule o le mauta. Tali le fionga le li palmia le ise mea valea whapena whaia. O le talitonunga le ato e whafo i le vai le mea na tafe mai ai. La le winga le tala. O le polo keti a le fast. Sa pepese ai lava. I le tausanga le nei a o le i whaia. Ia le whainga panota. Le whainga panota whaatopitope. Whaananati le snap election. Na suia i nā le whatu le pese. $1 million project is for Fast Party members to lead the project. Ioi, nei loa lava lai la wali ia. The changes are coming. Ma ol suinga i o whainga whawai. Iau te le loa le mea la iuna whiita ma whi ei solo ma whai mai. E le whea, e le whetaui. Ia na nā. Tofia alo ia i loa. Tasil nei ma tau pulanga o le vevesi i fo i le lai tū ma le lato media outlets ai mese tu le epa. O lo whaia pēr le tala e le tala whea ngai i se whainga malo. Ai mese lava le whainga malo le whatutua i le tua Samoa o tas. Ona tofia ai le tamaitai o maunga Precious Chang e a vea malo i a sili. Ioi, wa leanda tofia e o le loia fo le sili le tumau. Just a temporary attorney general or the acting attorney general. But what has happened today and yesterday, it's the confirmation that Moa Precious Chang is now confirmed as the real AG. Officer City. Ole loia siri fo lea. Le lau whaatino le kabineta le la tau pule le masanu na whai the executive branch has now confirmed that appointment. Ia ma ole tofinga fo i wha vai. Ole mele le vesi mai ei tangata ia. Talanoanga tu le pamalana media lea. Whai mai. E le tala whea ngai. Whai mai e iai soli tu la whono a lea fo i te mai ta ilo i au te matua i o wafo. A whai o le tala lea o lea o whai. Mai o te whauto i nai fo i a le whionga le Lawyer City. Le whionga i a Maunga Precious Chang. E te tau o na sila. To toa i whaupunga ia. Ma la whonga matua inga ia. E soli tu la fono. Ia le te maitai Lawyer City. A o iai i isi vaenga o lana au o nanga whaaloia. I le tu la fono. O
O la le tau unga pe a whaina iai. Ni sasi mani wha le tonu, sa ei se whaasalanga, sa ei ni mea na tua iai. E mana i le tua atu i o tafa o le fionga le li paramia, e me se foli te mai tai Lawyer City. Ia, ai, a whai foli na, o le me mawele teimi. O pole fua i le meo le pola e motu i tua. Ua masani ia i o lato winga le anga lea. Ai o lau whaatulanga ina atu le tūlanga tā ua i le malo ma la uli. A le mali o toa, le fionga le li paramia. E le aise mea, o le a vea ai le fionga i a maunga malo ia sili. Ai sa tau tua i le whainga malo. E le ai fo i se lo ia sili o na whatua tua ina i le malo, e whautua ina i la tau le tūlafono. La le mea lei o na ui o ma fi ei fua. Le ai se fe au o tua i fua le isu i le mea manongi ai. Le anga ai le mea. Tu lau whafonga le tunu. Ioi, why put your nose in this matter? This is none of your business. The Prime Minister has to go with the person that he 100% trusts. Whātua tuanga le nao le te tai o le tunu. Malana whainga malo. Ele me whapea, e whao ngā le fionga ia maunga, i whinaunga wha le tūla whono. I mea ia na ui mai ai le fionga le li paramia. Ma cases wa umo na whatino. Ai te i ua le mawhai o na wha wau. Le wala aunga le malo. I lea to whinga māwalunga. O se whautua sili le tūla whono. La le mea la oi fua, mai nisi tangata ese e le masani ai. Le fionga le paramia malana whainga malo. E toi a mai, e toi a mata mai ai le step mua. O te ofo ia te outou. Ano outou foi. E whai are me tau te pule, tau te mana o ia whamari ina outou roto. Ta tia le malo, o le whai unga le malo, e au mai le tangata la tau te ngā lulue, e whātua tua ina. Ma ua mai a foi ona malama lama i ai le malo. I le tele o isi cases a o le i tūlai mai e avea o se whainga maloa le atunu ulu teimi le nei. Fifi le mūle le ia ma wha moe le kou pako. Ngā re kwek e le teimi se se. Al whai atua le mea le maro kwek mai le mea. Quack, loe lo marmale mea le teimi. Le lo whai atu. O le mea la le ua whenga i nei ma le fionga i le tamaita i Lawyer City ane malo. O le ato e teu uma vaenga ia o le tūla whono. Na le tatawai, masori ai e le whainga malo minority, caretaker government, a fia me. Le whai o tō whinga, ina o se e mai e avea o se malo tau ave. Ai le titi le whanumera. Talo whātu whaasavali utupo. Peila e isi tō whinga ia na tō tofi whātope nei lava. E pei o le pulasini, o le vaenga o mata upu tau le vai whafu. E i fwoi maisi tō whinga na whai. O tō whinga ia na whai i ta maitai. Ia mai o i lātou lava e ai tono le li o le fionga le sa whapito. Le la i le taltununga wa mai nei le tulafono. Le e soli tulafono uma mea na ma tō whinga na na whai le teimile na. Ma ua whatonuina tasi rea ngā ruenga tā ua. O le anga i ai i le fionga le Lawyer City ia maunga. Precious Chang. Tolu tausanga le konkalate. Lea ua whatulai masainia. Ia mawhapena fwoi. E le teimi o le a whai ai le sauninga o le whatautonga ma alo ia i loa. Mea leo te atai, does it make sense to you? After years of affiliation
in advising a political party with the rule of law, and then you turn around and get another totally different new attorney general or another attorney to become the AG. I fo ia whapena le tātou amio. Ele ngā lulue whatasi, ma lea fo i te mai tai o le alo le atunu, ulawi loa, i ana whina unga fo i whaa le tūlafono. Ai o au mai sisi tangata e fou, ele maalama iai. Does it make sense to you? No. And it doesn't make sense to us when we know this person inside and out with her qualifications, with the rule of law, and as a lawyer and a attorney. Tau tele le mele na. Ole ia valea mai fuo risia wali ila yo. Ele to finga male me o fatino ele malo. There were posts and appointments that were made by Fiume and the caretaker government. Now, they are all going to be revoked. Laluinga lupuna na. Ito e solo ia umalama. Ilalo o se whaatununga o le tulafono mai i le fionga lo ia sili. In the conventions of a caretaker minority government, they cannot make these calls and these appointments. Mai ia whaasawali YouTube o lea taua o whea ua whai i le ungali i fo lea le nale ua pasi le aso na tuu e fo i mai ai i Samoa. O lea la se tala le whaamasino lea na i o e to e fo i Australia. Ia le na, le leo mai. Leo mai. Fa mai na tu o mai e le whaamsinonga fo leo whanua swafa i le swafa mataafa. A le fo na tu a fefo i le tau na toe e whaiasi umi. Au te lo e longa wa isi tupe toe o mai e le whaamsinonga le na o le swafa mataafa. Ya e tate leiro i tat mai maule timi tala noa i fua i nga au vale ia malana au susu. Hale lo po fe mela la rafi ai. Po fe se po se avi i o maulu i kon kule me fa fole avi ia maulu ko lua i tonu ina. Tau fao i le nei. Ma tau fao fio fio i le nei. Tama i pu le avi. Engale me masias. Le mata nga o me o tala la lafu. Tala la lafu. Wane. Whapea ai le se malo si ango le tulafono e papa e tuaina ta pa e tulava ta pelo mamori o lea. O le fale o pi inga masatani. Ya la watu wa ngalo watu ya male to mana tu ia na au vale. Ya la Sau noa ia ai ono Ken ai ono i le mawhaataloanga mai Waikiki, mai Hawaii i le whaiungo le tausanga na se mawai atu nei lea sa sila fo ia i olo o. Na wha ali mai lava i le live o le porkalamele na mai Hawaii. Le lato masaninga lea i lato whapea fo i le tumaitai professor o maliu nei papali i fia sia figao. Whapea fo i le tamaitai. Le professor fo i Professor Caroline Sinavayana Gabbard. E ai fo i ma le fionga le safa pito i a fia me maisi fo i tamaitai. E ata ma mai tele i la tau le li o lea. Ai matua i mafuta le lei i ai i a le fionga i a ai ono Ken. Stangata fo i whapitoa lona tomai i le tūlanga o communication and also broadcasting mo le tele fo i o tausanga.
O le mea lai mali ei, i le saunoanga ken. A o mafuta ma ona i loa le lei le mawhana o le nato mawhatanga ma le te mai ta i fatu solo i a papali i fia sigau, sia figau. E whapea e mauti noa sa iai ia le tūlanga o ngase o le mawhawhau. Mautala ia was confirmed and a confirmation by Ono Kenny. It's on that video. Mai e iai lava whala au whapitoa mo le mental illness sa fia ia le tumaitai. O whala auna e te tau o na inu lava i teimi uma. Iai e le tūlanga fo i lea o le stress, po le atu matangi o le loto, ia po le instability fo i mawhauwhaunga ma le ngona ma tūlanga whapena. Mai te tau oila o na iai ia le whala auri nā le tamaitai eno. Ia ma masalumi ai le tūlanga o le consistent po o tuai o na inu pe ua misi se whala au po se tūlanga whapena wa a fia ai le mawhauwhau. Ia ma le tūlanga o le mental capacity and mental stability, the mental illness is real. Ia. Mai o te lofo i e sau fo i se li poti o le whanama. Ia wā, o le mea lea lena tāpena ne iai. I le teimi o le case o le tamaitai a pari. Na whātalitari i fo ni fo mai whaapitoa o ngase o le mawhauwhau e au mai ai se lātou li poti e whapea mai ai. Papali is not fit to be questioned and to go through a homicide trial. Yeah. Ona i leo se talitununga a whai la e mai se li poti whapena a fōma i whapitoa e winga with her mental capacity and mental stability that is recommended by these professionals, then the defense would fall on insanity. A defense of insanity would probably be sought by the defense counsel. Le winga le talana na. Ana mai nei la se li poti a fōma i whaapitoa na. E talitonu i nai ma ta watu i whaamasino na mafua pēa whai ua whaamaonia. Ona tau ave ma whaatino e le sunga le papali i po fia sia whigiau le maliu. Ma le whao lima. Ma le whao ngā ina oni a upenga na mafua i loti. Ia nei lola ia lea. Ia na winga o ngase o le mawhauwhau ele i loa ai ele te maitai. Le winga o ana tanga mga yo inga sa whai uawa o oi le maliu ma le oti istangata. A plead of insanity. E loa ai. It was caused by mental instability and mental illness. O le mea le tātou talanona iei. O le timing. O la le timing na maliu wale ta maitai. A waina iai o. A wani manu anga sa iai le tino le ta maitai. Because what we can't say, these are just the allegations of what happened. But now, the police have opened up their investigation into this matter, and I'm very careful that we don't overstep the mark of that investigation. Amanei tātou nofunuf pēr ma whatalitali, tātou tele o loa o lo whasiringia. O ina ia le potu, o ina mua le potu, o ātu ai ngā whaulinga sa ele te mai tai. Awale na tā uona whaifo le mero CPR, pamu vole le whata ma whiula le ea ele ngutu.
O I lana whaia nā mea. Who did the first aid? Who gave the first aid assistance to Papali? Was she alive when she was discovered in her room? Sao i sina ta mai mana va fulele. Sa i sina ta mai mana va. Ile ta mai tai. Lale umi na matua I e ave o le fale mai ile I fale olo. A waila ta maila ina ngai lo leo. Inisi fale mai. Ya ala fo ile fale mai ile mo. Wana le sawa mai tua. Le mo lo fa tua o tu il malava lele. Was there any sign of life when her body was transported from Tarumalala to the airport? Sa ye yasin kama yola fo lele. Pe fa toa fa lawi lo lava ina o tau du I faleolo o maliu. Ya. Au te musu faise tala fa pe wo fiufi ele matanga luengo leo ia le suenga ma famtalanga umai. Ma tau I fo na tatou fai tete. Langa leo te tala ia le suenga. So, tatou te fa aloalo la ile mata upulena. Ma fatino pea ina ia mai a le suenga leo. Ma umai ai fo I se tala mautino o nei mata upu pe. E se si sa involve fa o ina le maliu fa si o tia le tamai tai ona e ai nisi tūlanga o la lafi mai tua e ono a fi ai nisi tangata lo msalomia ele mea lea ele maliu o le tamai tai. Ia pe ai nisi mole mau I tu atu o masalo mia te le la fianga o nisi tangata. Ia, te le tau whaiatu patatia tua I whapena. Ia, wale le whafonga mai a le atunu. Ai tātou tālia lupe o maunu. Po a whela lea le atau nuu mai ai I le tangata le foma I whapitoa po le pathologist to perform the autopsy or the post-mortem on the body of the deceased. Ia, lena. Whamai le tua vai lo tusa so tātou manuia. Tala ao ma tuama le fua ina ua Gagaifo faiva o le atunu u le so ma le manuia. Ia puipuia o tau I lunga le ala tele le whetalo loa I o le atunu mai le whalawhinga luenga nga I le maunta ma le lawa. Tau tai lo tātou rii, tau nuu ma le manuia, ia whapena fōi. Ni tali ngā sua mani osi ngā taulanga I le whiawhia nā nei, tā whaonga fōi o le whai ungo le nei vai aso, whapena fōi le aso malolo tai au mo le tōtele o ni sia o te sau a fōi. Ke sau e alo le kako wa ai ngā kai le ai ngel tai, kako uo kako ka whaukasi e ngai. I lau whanua lanu lau awa o ele na tō ai le pule, ana whanua, a sunu I ai le ala whale. O le tala le lei. I o u lau ele pa ia. A whale vea kura uri ie. Po a lava taulangi. O le whale manono male a inga le tai. E tele, e mamaru. Taulangi, ia whape fo I whalupenga. Matulanga mau poe. E whalangi e. Ma taulangi e. Aina pau ale nā. O le taulangi sili o na tāua. Ia le tele se pitu. O ele. O le ngātai whale whape fo I le malai.
I whaleu mau tuangiangi, le tongo, ia, whapea foi, le malai o le toli. Ele na tō ai le pule, ana whanua, le tamai tai o taua, ai se nui ai le ala whale, tau nuu le tala le lei, o le malamalama o Keriso, I mataniu, I whaleu mau tuangiangi, e kale sia me tisi. Ia, whamangalo sa leo le wauna, tātou te toi wheilua I le aso te au, o le tamaitai o ake fio sue. Ia, whatalo whatu mau tātou ainga lava I Tacoma, Washington, Seattle. Ia maso se tawhau le lalurangi, o loo whaafonga mai ai. Amaria tu fo I nā yuso nalo o ngā lue mai nā I le Avondale's Food Market, Island Food Market, nai yuso Samoa lo iai, ngā lue maleli pule le sunga VJ, malana whaletua, ia male tilo kalo martango fie, male tātou vasima moi, male tātou vai ole ola ina, ia, na ua maua ina, alo siri iai, whamai I pele, fua papa, my question is that if Sia was found dead, they shouldn't remove her body so that the investigation should carry out. The doctor should go to Tangamalala and announce the time of death. I just wonder, talo fai. Lesila mele nai e te whai atu ia. Ele I tei si le tino e ave tini le whare mai. O lono winga, o la sa iesi na tama I o la lava whapea. Pea whai o lena otu, o le tonu sa whai le mea ta o le CPR. Pamu le whatawhata ma tau. Whai le maa na wawo le mouth to mouth for a resuscitation. Ele lei wala o qualify for le mea na le first aid. Era kulu e afoi. E whai le mea le mouth to mouth. Ai tale vo le ai koe ola mai. A pailo se mo. Ia mi se ala wori. I e whakangafi o ki pelo vo le. Ia, lo fa mai le tua. O le tuua I o le malo. E le mata upu le mautonu pe na mafua sia. Vele nei a manoma le lau lau. E mamori e tuai wha mari senga, wha mawhanwhananga, I a inga o le sunga le pali tele. Vai atu le sua le nofo, le sunga le mari toa I lo na whala na fola loa, ma lo na foa vai lo loa. Ma lona na foa na foa. E whaafafonga I ai Samoa. O taulangi ia whapea fōi pa ia I Sama whainga o le ainga Samaria toa. Ia whamawhanawhana le tua I le tuua le malo. Although is that we do not confirm the cause of death, whether it was suicide or a homicide. That remains to be answered after the investigation because it is now being opened by the coroner, and we wonder who the coroner will be or the pathologist that will perform the post-mortem or the special operation on Papali I Sia Figao. Ya, whamaisiatu le nganga o le tua, a inga wome masani Paulo Mangafa, sili langi. Ono lea fo I whalawalawe ua a mi ai. Ma whaamana waina ngā ruenga fo I lea tamaitai. Sa lawi loa I fo I lea tunu ui lea tu Pasifika ma le lalulangi. I ono to mai whaapitoa. Ia, ua umatu wai. Ia le tātou whiro inga le nei aso ma le tāua lungai. O le utonu mai le ave pasi o le pasi moi. Ala tātou ua su ele pese lea
No foto tusia e anti vai tupu to whaiono le avasa. Salt Lake City, Utah. Ai usu ele atou o sawhea. Whamawai atu ai ma mori atu o le whaanga I a te oto. I o talana, I o tātou tangata I le nei fu'i asfarele. La tātou whiloa I le asotao. Those are the stories about our people this week. We'll see you tomorrow at Tano Ava. You look after yourselves and take care. And all those on our website, those on our YouTube channel and our Facebook page. Thank you so much. Share our program. Leave me a comment. I love you all. Farsifua. See you tomorrow. O ofea o ei Lalulangi pua male manunu Wasola le la fasulu sulu Unai o folingai Wamo watu Be ana ela Talata mai Se fusia uma e foi mai La upele ea Wasili o e leva ai